Ана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulallah. Addel emanete ve bellaga risale. Ve nesahal ümme. Alamda yaratkan Allah Teala makta olur. Ulumuz, yol başçımız, örnegimiz, süyüktü paygambarımızga dua salamlardan keyin hurmatlı musulman bir tuğan yaratkan Allah Tebaraka ve Teala özümüzdün ulu paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'di uşul kelime menen jönöttü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah ahlu biha vahdi. La ilahe illallah kelimesi menen keyde jalgız oturup yaratkan Allah Taala'nı zikir kılıp Allah'ını eskerem. La ilahe illallah ufni biha umri. La ilahe illallah kelimesi menen ömrümde ötközүүгө niyet kılam. La ilahe illallah adkhulu biha kabri. Bir gün günüm bütken kezde uşul kelime menen mürzögө kirүүdү ümit kılam. La ilahe illallah yughfaru biha zambi. La ilahe illallah kelimesi menen Allah günömdü keçiret. Siler de bul kelimeni köp kıl Allah günöңөрдү keçirsin. La ilahe illallah alqa biha rabbi. La ilahe illallah kelimesi menen jaratkan Allah Taala'ga joluğudu ümit kılam. Hurmatlı musulman bir tuğan paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem özünün zamandaşları en ulu sahabalar hayrul kuruni karni altın zaman altın kılım menin zamanım deydi paygambar yaşagan zaman. Paygambar özünün sahabaları paygambardın zamanında yaşagan tiriu kezinde alardın ondoğanını paygambar sen beyişke giresin dep sүйүнчүлөгөн özünün sahabalarga paygambar mınday deydi. Ceddidu imanakum. İmanыңарды жаңылagыла deydi. Sahabalar keyfe nuceddid imanana ya Resulallah. O Allah'ın elçisi biz kantip imanımızı жаңылайбыз деген кезде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ceddidu imanakum bila ilahe illallah. Ey sahabalarım imanыңарды la ilahe illallah kelimesi menen жаңылagыла deydi. Oşoňdan hurmatly musulman bir tuğan men bugün sabakты başlaştan burada kelgilem ekendeşlerim. Bir tuğandarım bir imanımızды жаңылайлы da andan sabakты başlasak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah kelimesi 24 tamgadan turat. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini aytkan sayın her bir saatta günölerimiz keçirilet. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi 7 sözden turgan bir süylem. Dozoktun 7 eşigi bekile turgan nerse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün zamanındağı özünün jakın sahabaları Hazreti Umar'dın balası Abdullah'a mınday dedi. Ya Abdullah kun fid dünya ke enneke garib ev abirus sabil ev ud nefseke min ahlil kubur. Ya Abdullah Peygamber özünün sahabası Hazreti Umar'dın balası Abdullah'a ya Abdullah kun fid dünya ke enneke garib. Bul dünyada sen bir çoçun adam siyahtı bolgun. Çoçun adam kelgen bir konak siyahtı bolgun. Ev abirus sabil je jolowçu siyahtı bolgun. Ve ud nefseke min ahlil kubur. Özüңdü bugün tirüsünbü? Mürzödögü adamdardın bir ösü memmin dep koygun deydi. Hurmatly musulman bir tuğan dünyada bir çındık var. Bugünümüz erteň bolot. Erteňimiz hiç kaçan bugün bolboyt. Biz bul dünyada oynaybız, külöbüz, katkırabız. Ölüm biz menen oynaşboyt. Ölüm biz menen oynaşboyt. Hurmatly musulman bir tuğanım. Hazreti Ali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu sahabalardan kündördün birinde Hazreti Ali'nin canına bul dünyaga berilip dünyanın azırığın жақшы körüp ahiretni biraz unutkan bir çoğun koro saray uydu algan adam kelet. Ya emiril müminin o imandılardan jetekçisi men bir koro aldım, uy aldım. Uyumdun kagazın dokumentin öz kolunuz menen жазып берсеңiz kelecekte menden hiç kim talaşpay turgan bolsun deydi. Hazreti Ali kelgen jigittin
жүзüne караган кезде анын дүниөгө каттуу берилип, акыретти унутуп калганы сезилет. Hazreti Ali kelgen parakçanı alıp mınday dep жазат. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ishtara meyyitun minel meyyiti daran. Bir öle turgan bende, ikinci öle turgan bendeden bir koro uy satıp alıptır. Laha arbata hudud. Al satıp algan uydun 4 çegarası var, granitsası. Haddul avval yantahi bil maut. Birinci granitsası uydun ölüm menen tügeyt. Ve haddus sani ilel kabr. İkinci çegarası mürze menen tügeyt. Ve haddus salis. Üçüncüsü endel hisab. Jaratkan Allah Taala'nın asına barıp esep berүү menen tügeyt. Ve haddur rabi'. Dördüncü çegarası imma ilal cenne ve imma ilal nar. Eğer adal menen tapkan bolsa, adal emgek menen algan bolsa beşke, al uyda Allah'ın razılığı bolgon ibadat menen ötken bolsa beşke, ve imma ilal nar. Eğer aramdan tapkan bolsa, birödün akın jegen bolsa, al dozoko barat dep katты jazattagın kelgen jigittin koluna karmaydı. Jigit karap, imam, men sizge algan uyumdun dokumentin жазып бериң dedim. Koromdu жазып бер desem, siz mürze jönünde жазып berdiňiz deydi. Urmatly musulman bir tuğan köngül bur. Senin de algan kvartirandın, menin de uyumdun 4 ele çegarası var. Tapkan malı mülkübüzdün, baylığıbızdın, uyubuzdun, korobuzdun, mingen maşineleribizdin 4 granitsası var. Birincisi ölüm menen tügeyt. İkincisi mürzege. Üçüncüsü Allah Taala'nın asına barıp esep berүү menen. Dördüncüsü je beşke je dozak alıp barat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde mınday deydi. La tazulu kadam abdin hatta yus'ala an arba'in. Adam balasının kadamı je beşke je dozakka kıymıldabayt kıyamat günü 4 nersege cevap vermeyince deydi. Urmatlı musulman bir tuğan Peygamberge bir salavat aytasızlar, men berile turgan kıyamattagı egzaminin 4 soruğunu berem, cevapta özüňөр daýardaýsyňar. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Urmatly musulman bir tuğan, kıyamatta jaratkan Allah Tebaraka ve Taala bizden soray turgan en birinci soru an umrihi fîme afnâh. An umrihi fîme afnâh. Ömürün demlemenen ötközdün. Allah 60 yıl, 20 yıl, 40 yıl, 45 yıl, 80 yıl ömür verdi. Ömürün demlemenen ötközdün. Her birin soru berçi. Bugün 20'ga kirdin, 45'ge kirdin, 60'ga kirdin. Ömür demlemenen ötközüp baratabız. Ömürge tolluk cevap berебиz. Her bir algan demge, çıkargan demge soru bere turgan, cevap bere turgan gün kelet. İkincisi ve an şebabihi fi meblah. Jaşlığında menen çirittin. Allah koluna güç verdi, beline güç verdi, zeynin akılına güç verdi. Jaşlık özünçe soraladı eken. Ömür tolluk soru bersen, jaşlığına özünçe cevap beresin. Memne üçün bu hadiske toktoldum. Urmatlı menin mekendeşlerim. O jaşlar. Jaşlığımız demlemenen ötközüp jatabız. Atın öçkür arak menen bi, tameki menen bi, nasvay menen bi, her türlü jaman joldor menen bi. Jaşlığımızga cevap bereriz. Üçüncüsü an malihi min ayna iktesab ve fi menfaq. Malыңды kaydan taptın? Kaysı jol menen taptın? Ova, kıynalıp bötön elde, bötön jerde, suukta, şamalda, konteynerde, türdүү kuruşta kıynalıp çeketeriň menen tapıp jatasın. Biroq tapkanыңды ve fi menfaq. Kaysı jolga işletkeniňe de cevap beresin. Men özüm taptım, özüm bilem debegin urmatly musulman bir tuğan. Adal emgek menen tapıp jatkan akçaňdy kaysı jolga işlettiň Allah'ın aslında cevap beresin. Tuğru emes saytlarga, tuğru emes internetlerge, je tuğru emes keçinde her türlü joldorga buga cevap berебиz. Dördüncüsü an ilmihi maza amila bih. Algan ilimiňe, ukkan ayat hadiske kaysysyna amal kıldın? Urmatly musulman bir tuğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din bir hadisi menen sizlerge suyunça aytam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge okşagan benim mekendeşlerim jönünde, sizler jönünde munday deydi. İnne mine zunubi zemben. Günölerden biri günö var. La yukaffirha salatun ve la siyamun ve la sadaka. Al günöni namaz joy albayt eken. Al günöni sadaka joy albayt eken.
Al günöөнү tutkan orozоң joyboyt eken. Al günö emne menen joyulat? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men bâte kâllen min amel yedih bâte mağfuran leh. Kim keçke iştip, albatta 5 vakt namazını okugandan keyin, adal jolda жүрgөндөн keyin, Allah'ın barlığına bilge iman keltirip, kimde kim keçinde iştep kelip çarçap uktap kalsa, bâte mağfuran leh, al uktagan kezde günöleri keçirilet deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, seler Kırgızda makal var, jırgagandan жылкычы болгон жокмун деп. Jırgagandan bul jerge bötön eldige bötön jerge kelgen joksuңар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha bir hadis sizlerge bir suyunçu olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den zamanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına uşunday tursa bir jigit kıçıragan, kelbeti kelişken jigit ötüp barattı. Figuralar da kelişiptir. Kıçırap ötüp baratsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canında oturgan sahabalar, ya Resulallah, o Allah'ın elçisi, lev kâne hâze fî sebîlillah, bul jigit kanaymi Kudaydın yolunda jürse dedi. Fî sebîlillah degen Allah'ın yolunda din jetkizem dep, dindi korgoymun dep, Kur'an'dı korgoymun dep jürgöndü Allah yolunda deydi. Sahabalar ötüp baratkan jigitти kördü da, uşul baratkan kelbeti kelişken күчтүү jigit kanaymi Allah'ın yolunda bolsa dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga mınday dedi. Siler körgön, lev kâne hâzâ racul allazî marra, silerin aldığınlardan ötüp baratkan jigit üydögü qarıgan ata enemdi bagayın dep jürse çeketerim menen, ata eneme bir tıyın tıpır jönötöyün, oşolardın den soğluğuna karayın dep jürse fahuva fî sabilillah, al Kudaydın yolunda dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul ötüp baratkan jigit eger üydögü bala çakamdı, nikemdegi ömür joldaşımdı bagayın dep jürse bul Kudaydın yolunda dedi. Eger siler körgön jigit özümdün namusumdu saktayın, özüm adal emgek menen bagayın, adal menen kiyineyin, adal jörde jüröyün depti. Bul Kudaydın yolunda. Eger bul ötüp baratkan jigit elge özüm körünöyün, kiyimimdi, maşinemdi je bolbosam, kelbetimdi körсөтөйүн dep jürse, al şaytandın yolunda dedi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, munu aytayın degenim, siler de bul jerde, eger ata enemdi adal emgek menen bagayın dep jürseňer, üyde üy bülemdi bagam dep jürseňer, özüňerdiň keleçegiňe bir namuslu, adal emgek menen üylü bolayın, jaylı bolayın dep jürseňer, bilip koygula siler Allah'ın yolundasyňar. Biroq tileke karşı, kebir bugün jaşlarыбыз şaytandın azgırığına azgırılıp Allah'ın yolun bolbogon bir Siriyadan izlep jatat. Urmatlı Müslüman bir tuğan, senin birinci mildetin Allah Kur'an'da la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir bendeni kudretine jetpegen nerseden sorabayt. Kudretin küçüğün jetken nersege cevap veresin. Senin birinci mildetin kıyamatta Allah Tebarek ve Teala üy bülözden surayt, bala çakangdan surayt, ömür joldaşыңdan surayt. Oşondan urmatlı Müslüman bir tuğan bir misal vereyim. Sizge түшүнүктүү болуш үчүn. Men bugün çubak acı menen ustazlar çıkıp alıp atın öçkür araktı içmegile dep jatabız. Arak ummul habais, bul kılmıştın enesi, bardı günöölördün başatı dep jatabız. Bul her bir teleekran arkılуу. Dünya yüzünde aytkanda hiç kim kelip maga emne üçün sen bunu aytıp jatasın degen jok. Zina kılbagıla, aram jolda menen kumarыңарды kandırбагыла, zinadan alыс bolgula dedik. Bunu hiç kim bizden toskon jok. Bunu aytışыбыз керек. Aytpasa Kudayдын астына жооп беребиz. Tarazdan aldabagın, birödün akın jebegin, bunu aytıp jatabız. Sütkorluk kılbagın, bunu aytıp jatabız. Bunu aytpasam erteң Allah Taala kıyamatta menden bunu surayt. Emne üçün elge jetkizbediň aytpadың dep. Sen de urmatlı Müslüman bir tuğan. Birok men bir arak satkan magazinde jaba albaymın. Anın satkan barba araktарын talkılay albayım. Kıyamatta menden je sizden emne üçün bul düköndü jappadың, emne üçün bul araktı talkalabadың degen suroo bolboyt. Kudretin jetken nersege жооп beresin. Aylantıp ayta turgan negizgi masele urmatlı Müslüman bir tuğan, erteң silerden emne üçün Siriyaga barbadың dep surabayt. Senin negizgi maseleň emne üçün ömür joldoşuňdu, emne üçün ata eneňdi, emne üçün özüňdün közüňdün karegi bolgon perzentingdi iman menen tarbiya kılbadyňmy degen suroo berilet. Urmatlı Müslüman bir tuğan, jaratkan Allah Tebarek ve keremetli Kur'an-ı Kerim'inde mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu rka'u vescudu ve'budu rabbakum vef'alil hayra la'allakum tuflihun. Sadakallahul azim.
Allah бұл аятта бардық адам баласыға қайрылған жоқ. Allah бұл аятта бардық инсандарға қайрылған жоқ. Allah бұл аятта мындай дейді: Я айюхаллазина аману. О иманды бенделер, о Алланың барлығына білгіне иман келтірген, Алланың барлығына білгіне ішенген бенделер. Иркау. Иманың бар бу? Имандуға тиешелі аят. Имансызға бұл аяттың тиешесі жоқ. Имандулар көңіл бұр. Allah не дейді? Я айюхаллазина аману иркау. Имандулар рүку қылғыла, васджуду сажда қылғыла, ва'буду раббакум. Сілерді жаратқан қожайыныңар болған Аллах Таалаға құлшылық қылғыла. Аллах Таала менен болған мамилең рүку қылу, сажда қылу, құлшылық қылғаннан кейін ваф'алул хайра лааллакум туфлихун. Жақсылықты қылғыла, Алланың азабынан құтылу үшін. Бұл аятқа көңіл бұрсаң, Аллах Таала ваф'алул хайра, жақсылықты қылғыла, лааллакум туфлихун, Алланың азабынан құтылу үшін деген бұл аят қырғызстандықтарға жақсылық қылғыла деген жоқ. Же болбосам өзіңдің жердештеріңе жақсылық қыл деген жоқ. Же болбосам уруруңды айтқан жоқ. Же болбосаң улутуңды да айтқан жоқ. Ваф'алул хайра, жақсылықты қылғыла, Алланың азабыдан құтылу үшін жалпыға жақсылық қыл. Қолыңнан симатул муслим, мұсылмандың аламаты белгісі. Мұсылман кім деп пайғамбардан сұрайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Ал муслиму мен салим ал муслимуна мин лисани ва яди. Мұсылмандың қолыдан, тіліден башқалар саламатты болса, башқалар аман болса, ошол мұсылман дейді. Мұсылман кім екен? Мұсылмандың тіліден, қолыдан башқалар зиян көрбөсө, біреулер тілі менен, қолы менен жамандық жеткізбеген, ошол мұсылман дейді. Урматтуу мұсылман бір туғаным. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Құдайыма шүкір бардығымыз, біз Алланың барлығына, бірлігіне иман келтірген бенделербіз. Бірақ урматтуу мұсылман бір туған, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болып жөнөтүлүүдөн мақсаты эмне екендин қысқа нұсқа аятта Аллах мындай дейді: Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Ey Muhammed, seni alamga rahmat üçün jönöttük deydi. Alamga seni meher üçün jönöttük deydi. Boru kerdülük üçün jönöttük. Peygamber zemine üçün keltir? Bir жерді жардыру үшін емес, біреуді талқылау үшін емес, біреудің қанын төгу үшін емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Ey Muhammed, seni аламға рахмат қылып жөнөттік дейді. Урматты мұсылман бір туған, досыңа ишенбесең, қошнаңа ишенбесең, бір-біріңнен қорсаң рахмат болауы. Үй бүлөдө күйөө аялына ишенбесе, же қошнаға тынчық болбосо, бұл рахмат болауы. Пайғамбарымыз ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Аламға сен рахмат қылып жөнөттік дейді. Раббыбыз кім? Аллах. Раббыбыз кім? Пайғамбарымыз? Динimiz? Урматты мұсылман бір туған, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала пайғамбарымызды мақтап даңазалағанда, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды: Ey Muhammed, сен меккеліксің, ey Muhammed, сен Құрайшсың, ey Muhammed, сен Бани Хашимсың, араб ұлытансың деп мақтаған жоқ. Егер чыныгы пайғамбарды сүйсек, келгілі пайғамбардың жолын жолды. Аллах Таала пайғамбарды мақтап даңазалағанда Құранда мындай дейді: Ва иннака ла ала хулуқун азим. Ey Muhammed, сен ең жоғары адеп ахлақ иесісің дейді. Пайғамбардың чыныгы үмметі адебі болады, ахлақы болады, маданияты болады, тазалығы болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды: Ва иннака ла ала хулуқун азим. Сен ең жоғары адеп ахлақ иесісің дейді. Урматты мұсылман бір туған, ал эми пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің пайғамбар болып жөнөтүлүүдөн мақсат эмне екендігін хадисте мындай дейді: Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлақ. Албетте мен жөнөтүлдүм Аллах Таала тарабынан пайғамбар болып жақсы адеп ахлақты ең туу чоқысына жеткізу үшін дейді. Урматты мұсылман бір туған, бүгін біз мұсылмандарда адеп ахлақ деген кризис бар. Бізде экономикалық ақша кризис емес, иман, адеп ахлақ деген кризис бар. Динimiz эмне, урматты мұсылман бір туған? Құдайыма шүкір, ушул жерде отырған менің мекендештерім бардығыбыз
La ilahe illallah Muhammed Rasul kelimesini aytabız. Turabı? Bir aytaldı. Em Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Peygamber aytadi: "El imanu bid'un ve seb'un şu'betun alaha la ilahe illallah adnaha imatatul azanit tariq vel haya minel iman." İmandın 70'ten köp şakçası var deydi. İmanda eğer bir darak elestetseniz, imandın 70'ten köp şakçası var eken. Alahi en jogoru sizlere aytkan kelime la ilahe illallah Muhammedur. İmandın en jogorusu şul. En tömönü imatatul azanit tariq, adamlarga ıza bere turgan nerseni joldan alıp koyu. Taştandını joldan alıp koyu. Vel haya minel iman, uyattуулuk, namustuuluk imandan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İza lem tastahi fasna' ma şi't." Eğer uyalbasan, kalaganыңды kıla ver deydi. Uyatın yok bolsa, kalaganыңды kıl deydi. İmandın en jogorusu ne eken? La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. En tömönü joldan adamlarga ıza bere turgan butulka deysin bi, bananın poçoğu deysin bi, adamlarga ıza bergen nerseni joldan alıp koyu. Peygamber en jogor, en tömönde aytdı, en negizisini aytdı andan keyin. Vel haya minel iman, uyattуулuk imandan dedi. Uyattуулuk ne eken? El haya vel iman Kur'an'a. Uyat menen iman ekovi yeri şarkak eken. Birösü bolsa imanın bolsa uyatın bolot, uyatın bolsa imanın bolot. İmanı joktun uyatı jok, uyatı joktun imanı jok. Oşondan hurmatly musulman bir tuğan, uyattуулuk bul imandan eken. Biz emne üçün bul nerseni aytıp jatam. Hurmatly musulman bir tuğanım, biz mana musulmanlar bugün sıymıktana turgan kaysı mamleket men sıymıktanasыңар? İslam mamleketi uşul önükкен деп. Arabiya bu. Men sıymıktan albayman. Türkiye menen, men adымен de sıymıktan albayman. Hurmatly musulman bir tuğan, men aytayın degen masele köngül bur. Bir Batış üniversitetlerinden birösü. Batış üniversitetlerinden birösü. Batış degen bilesizler da? Qara. Batış üniversitetlerinden birösü izilde жүрgüzüp turdu. Kaysı mamlekette İslamdın prinsipleri menen, İslamdın çakırığı menen, İslamdın körsetken jolu menen jaşagan birinci orundağı mamleket kaysı, ikinci orundağı mamleket kaysı, üçüncü orun mamleket kaysı dep izilde жүрgüzüp turdu. Bирок кабыргаңды кайышта турган, анын иликтөөдөн кийинки чыккан натыйжа бизди уялтат. Түшүнгүлө. İslam'ın pinisi, İslam dinimiz en birinci Kur'an'da ikra oku deydi. Biz bugünkü şeyin учиться, еще раз учиться, выйлелин деп keldik. Turabı? Bırak çınığında 14 kılın murda Allah Tebaraka ve Teala'dan Cebrail aleyhisselam peygamberga birinci kelgen kezde peygamberga ne dedi? İkra. Oku dedi. Ma ana bi qari. Men okunu bilmeymin dedi. Okunu bilmeymin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail ikra bismi rabbikellezi halak, yaratkan Allah'ın atı menen oku. İkra ve rabbukel ekrem allezi alleme bil kalem. Kalem menen yazını üretken Allah'ın atı menen oku. Allemel insane ma lem ya'lem. İnsandı bilmegen nerselerdi üretken Allah'ın atı menen oku deydi. Hurmatly musulman bir tuğan mana. Borbor bolgon Rusiyanın ikinci borborda Peterburg'da жүрөсүңөр. Rusiyaga, Moskvaga barganda kede metroda başkalarda görsöň, daim bir nese okugandарды körөbüz ha. Gazeta, jurnal, kitap menen. Negisi biz musulmanlarga Allah Taala'nın birinci buyruğu kayсы eken? Oku. Peygamberga bolgan buyruq, maga da saga da buyruq. Bирок janagı izilde ölü, kebir bugün önükкен mamleketler var eken. Bir yılda okulgan kitapterdi adam başına, na duşı naseleniyede bölse, 14-16 kitap tuğra keletken. Musulman mamleketlerde okulgan kitapты adam başına bölse 6 bet 6 listov всего. Aran kantı önü göbüz? Dinimizin, Kur'an'ın birinci buyruğu oku. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 375 yerde ilim düğlerinde hal yestavillezine ya'lemune vellezine le ya'lemun bilgenler menen bilmegenler tek mi? Allah bilim düğleri men bilimsizdi
Közü körgön menen közü körбөгөн дейт. Ilimdүүлөрдү közü көрөт дейт. Ilimsizler közü жок дейт. Эми урматтуу мусулман бир тууган, караңыздар. Жана ислам dinimiz эмнеге чакырат? Ат-тухру шатрул иман дейт. Тазалык имандын бир бөлүгү. Иманды эки бөлсөң, бир бөлүгү эмне экен? Тазалык экен да. Имандын бир бөлүгү эмне экен? Тазалык. 5 вакыт намазга даарат алабыз. Туурабы? Dinimiz тазалыкка чакырат. Бейиштин ачкычы эмне? Намаз. Намаздын ачкычы? Бирок урматтуу мусулман бир тууган, биз мусулмандар тазалыкка көңүл бурбайбыз. Dinimiz илимге чакырса, биз окубасак, динде айыппы же биздеби? Dinimiz тазалыкка чакырса, биз таза болбосок, кемчилик диндеби же биздеби? Dinimiz биримдикке чакырат. Биримдикке деген сөз, мана азыр имамдын артында эч бир закондо монтип строй сакла албайсың. Армияга барганда 6 ай карантин болот, ошондо араң монда тизишти үйрөтөт. Саудияга, Меккеге барсаң, 3 миллион калк бар. 5 миллион хажга келген бар. Кады камат сала десе, 3 миллион калк сафта тизилип калат. Доли секунд, бир канча секундта. Башка эч бир мындай мыйзам жок. Бирок dinimiz бир баш ийүүгө мыйзамды бир имамдын артында окуйбуз, туурабы? Бирок биз ошо намазыбыздан да тартип алалы. Биримдигибиз жок. Пайгамбар саллаллаху истау түздөнгүлө дейт. Ревня смирна деген сөз. Пайгамбар айтты истау фа инна тасвиятан мин тамамис сала. Силердин түздүгүңөр намаздын толук болуусуна мисал дейт. Андан кийин биз катарда түз турганда, жанымда тажики турат, буягында татар турат, өзбөгү турат, уйгуру турат, африканец турат. Бардыгы менин иннамал муъминуна ихва. Имандуулар бир тууган, анын түсүнө, башкасына, тилине карабайбыз, туурабы? Бизди биримдикке чакырат. Сафтын түздүгү ниетибиздин бири-бириге болгон ниетибиздин түздүгүнө далил. Эгер биздин сафыбыз кыйшык болсо катарыбыз, анда ниетибиз да кыйшык болуп калат дейт. Эгер dinimiz биримдикке чакырса, биз бир боло албасак, айып кимде? Dinimiz улуу дурмат кылууга чакырат, кичүүнү зат кылууга чакырат. Биз улуу дурмат кылбасак, кичүүнү зат кылбасак, айып кимде? Урматтуу мусулман бир тууган, биз динге чакырган кезде улуу маданиятка чакырабыз. Динге чакырган кезде тазалыкка чакырабыз. Динге чакырганда илим билимге чакырабыз. Динге чакырган кезде адеп ахлакка чакырабыз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, биз өзүбүздө болбосо кандай болот? Эми мисалды берейин. Ал эми намаз буния ислам ала хамс. Ислам дини 5 нерсе менен турат дейт. Биринчи ла илаха иллаллах, Кудайга шүкүр бар. Икамы сала, намаз окуу, итаиз закат, закатын берүү, ва саум рамадан, жакында Рамазан келет, ороза кармоо, ва хаджил байт ман истата илей сабила, ким кудурети болсо ажыга бир барып келүү. Бирок исламдын башка маселелери толтурат. Ислам бир гана мечиттеби? Эми караң, урматтуу мусулман бир тууган. Жанагы батыш өлкөлөрдө, дагы туурасы Америкада университетте изилдөө, исследование жүргүзгөндө İslam'dın prinsipinin birinci orunda yaşayan memleket kaçta oydu? Saudiya'da edi. Arapistan'da yok alamaz eken. Birinci İrlanda eken. Nova Zelanda eken. İkinci İrlanda'da var eken. Üçüncüsü Lüksemburg'da var eken. Dördüncü orunda Japonya eken. 37. orunda Malezya var eken. Tuğra bizim namazımız Allah menen bolgan benim mamilem. Allah Kur'an'da der: "İnne salate tenha anil fahşai vel munkar." Albatta namaz tuğra emes işten, günölerden tosat deydi. Senin namazın günöden seni tostu bu. Senin namazın biröge ziyan jetkizүүдөн tostu bu. Sen namaz okudun, tarazdan aldaştan tostu bu. Namazın seni birödün akın jegешten tostu bu. Namazın sendi birödün ayalıga, birödün kızına jaman oyda bolуудан tostu bu. Anda namazında kemçilik var. Namaz ne eken? Günöden tosat eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Namazımız menin kılgan ibadatım seni menen Kudayдын arasında. Bирок senin koşna menen bolgon mamilең, aylana çöre menen bolgon mamilең, senin madaniyattуулугуң, senin adep ahlakın al koomgo tiyешелүү masele. Эми караң. Damılla emne üçün Malezya 37. orunda kaldır. İslam musulmanlardan en aldığın orunda 37'te Malezya var eken. Japonya'nı misal vereyim. Japonya 4. orunda eken. Emne üçün Japonya'da 1. klastan 6. 7. klasga çeyin predmet sabak var eken. Adep ahlak, nrava. Adep ahlak үйrөтөт eken. Japonya'da 6. klasты бүткен okuucu, şkolnik okutgan egzaminden keyin mugallimdin, ustazdın butun juvat eken. Ne kılat eken?
Ustazdın betin emez. Su kuyu ver, butulgaça juvat eken. Bir ekin жакта Малайзия экономикадан 3-4 урда первый пятеркада турат. Бирок Малайзияда министрдин үйүндө дагы, Малайзияда бизнесмендин үйүндө бир да кызматкер жок экен. Услугасы жок экен. Баласын тарбия кылган жок экен. Малайзиянын министри да машинесин өзү тазалайт экен. Малайзиянын бизнесмен, миллионери да үйүндө тамагын өзү кылып жейт. Батинкесин өзү тазалайт. Ал эми кээде мусулман мамлекеттерге барсаң, кичине байып калса үйүндө баласын башка тарбия кылат, машинесин башка, багыны башка. Аллах Кур'анда айтат: "Кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин." Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. Исраф кылганда Аллах сүйбөйт дейт. Эң көп исрафтар кайсы мамлекетте? Мусулман мамлекетте эң көп исраф. Мана бизде мисалы урматтуу мусулман бир тууган, ачуучундук, монтип кыйналып иштейсиңер. Ар кимден сөз угасын. Бөтөн жерде жүрөсүң, чеке териң менен кыйналып табасың дагы, 2 жылда таба барганыңды bir күндө тойдо чачып саласың. Урматтуу мусулман бир тууган, шариатта бир нике тою бар. Пайгамбар изхарун никах, никени жарыя кылып койгула дейт. Эмне үчүн жарыя кыласың? Никеде 2 күбөнүн алдында келип, паланчы менен паланчы үйлөндү деген жетелеп жүрсөң, өзүнүн аялы деген эле сөз. Үйлөнгөндө 350 адамды чакырып ресторанда той бер деген жок. Үйлөнгөндө 7 атаң минбеген 7 жипке мин деген жок. Үйлөнгөндө лимузин мин деген жок. Үйлөнгөндө бабочка кылып галстук такпасаң никең болбой калат деген маселе жок. Урматтуу мекендештерим, оңой акча таап атасыңарбы? Не абадан жыйнап атасыңарбы? Болса айткыла, бизде бир аз жыйып кетейик. Ушинтип кыйналып, чеке тер менен тапкандан кийин барып кичине 5-6 та уй алып койгон, кой алып койгон, пескаблок чыгара турган бир иш куруп койгон, өзүңнүн келечегиңе бир дүкөн ачып койгон. Анан биздин балдар эмне кылып атат? 3 жыл, 4 жыл кыйналып иштейт дагы, бар bir күндө абага чачып берет. Үйлөндүң, эртеси да болду. Bir жаман статистика. 2016 жылы Кыргызстанда 48 миң жаш балдар үйлөнүптүр. Канча? 9 айдын ичинде 8 миң ажырашып кетиптир. Эмне үчүн? Эгерге отурганыңда кыйшык отургансың сен. Сен үйлөнгөндө жаратканга жалбарып адал той кылган жоксуң. Үйлөнгөндө аксакалдардан, башкалардан бата алган жоксуң. Атың өчкөр аракты кармап алып, чеке менен терген тапкан акчаңды ар жолго чачып, андай болбойт, урматтуу мусулман бир туугандарым. Мен сөзүмдөн алыстап кетпейин. Япониянын 4-орунда болуп калуусу адеп ахлак экен. Келиңиздер, негизги биздин динибиз эмне? Динибизде биз бүгүн экономикалык акча кризиси эмес, биз адеп, ахлак, иман кризиси. Биз адепке, ахлакка, иманга муктажбыз, урматтуу мусулман бир тууган. Мусулман мамлекеттерден кайсы биринчи орунда экен? Кайсы орунда? Малайзия 37 экен. Малайзияга ислам дини кантип барган билесиңерби? Даватчылар барып колунан кармап, "Я Малайзия, кул ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах" деген деп колунан кармап келиме айттырган эмес. Малайзияга мусулмандын соодагерлери, сизге деге окшогон мигранттар барып, адеп ахлакта, бирөөдүн акын жеген эмес, тараздан алдаган эмес. Малайлар келип, "Эмне үчүн тараздан алдабайсың? Эмне үчүн мен бир жума унутуп калтырган нерсени кайтарып берип жатасың? Эмне үчүн мындай менин аялыма жаман карабайсың? Эмне үчүн мындай тазасың? Эмне үчүн мындай адеп ахлактуусуң?" десе, ислам бизге муну буйрат дейт. Биз мусулманбыз дейт. Малайзия эли мусулмандардын адеп ахлакын көргөндөн кийин ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп иманга келет. Эмне менен иманга келиптир? Hazreti Umar айтат: "Куну дуатан ва антум самитун." Силер да ар бириңер даватчы болгула. Кантип? 3 күнгө чыгыппы? 40 күнгө чыгыппы? 4 айга чыгыппы? Пайгамбар Hazreti Umar айтты: "Куну дуатан ва антум самитун." Ар бириң үн чыкпаган даватчы болгу дейт. Молча дават кыл дейт. Как молча? Сен адебиң менен, ахлакың менен, тазалыгың менен, кылган соодаң менен, жүрүш турушуң менен, машинеде жүргөндө эрежени сактооң, карап туруп, "О, мусулман" дейт. Урматтуу мусулман бир туугандарым, көрдүңүзбү биздин динибиз неге муктаж экен? Бүгүн биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине карагыла. Хайрун нас
Anfa'uhum linnas. Sahabalar peygamber aytdı. Hayrun nas, adamların en жақшысы. Көп намаз оқыған деген жоқ. Көп ораза қармаған деген жоқ. Көп садақа қылған деген жоқ. Hayrun nas, anfa'uhum linnas, başqa адамдарға пайдалырағы. Başqаға пайдаң жетсе. Өзің шамшырақсы сияқты күйіп жанып жоқ боласың, бірақ başqаларға пайдаң тиеді. Başqаларға жақсы бағыт бересің. Ошол адам не екен? Ең жақсы адам екен, урматтуу мұсылман бір туғаным. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Хадисте қара. Aqrabukum ilayya majlisan wa ahabbukum ilayya. Маға қияматта ең жақыныңар, маға ең сүйіктіңер дейді. Кімдер? Пайғамбар қияматта маға ең жақын адам, маға ең сүйікті адам, ахасинухум ахлaqan. Адеп ахлақ ең жақсыларыңар дейді. Адеп ахлақы, характері ең жақсы болғандары пайғамбарға қияматта ең жақын адамдар болады екен. Урматты мұсылман бір туған. Қиямат күнінде таразыға тартыла тұрған ең ауыр амалдар, таразыға қойылушы ең соғып амалдардың біреусі адеп ахлақ екен. Хуснул хулуқ. Пайғамбардан келіп біреу сұрады. Я Расулалла мәддин. О Аллах'ın elçisi din emne dedi. Hurmatlı Müslüman bir zaman. Soru. Мәддин. Din emne dese Peygamber қарап тұрып, егер сілерден bir Ленинградта bir орыс жігіт bir başkası келіп сұрады. Мәддин. Что такое религия? Что такое ислам десе не деп жауап бересің? Ад-дину хуснул хулуқ. Пайғамбар айтты, din ең жақсы адеп ахлақ деді. Din emne дептір? Ең жақсы адеп ахлақты болу. Пайғамбардан bir misal берейін сіздерге. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде адамдарды иманға шақырады еле. 13 жыл шақырды. Кейбір адамдар қабыл қылған жоқ. Меккеліктерден үміт үзіліп, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Меккеден 13-15 шақырым алысқа шығып, Меккені кіре берішті. Меккеде Аптауи базар барды, Укказ деп аталады. Не деген базар бар екен? Укказ базарына адамдар товарларын алып келеді, башқа пайғамбар ошоларды келгенді дават қылайын деп бір күн Меккеден 13-15 километр алыста пайғамбар келіп адамдарға үгіт қылайын деп тұрса, бір қарыған кемпір жүгін көтеріп қиналып келатады. Расулла саллаллаху алейхи ва саллам біздің сүйікті пайғамбарымыз бардыдағын қарыған кемпірдің қолыдан жүгін алып көтерді. Жолдан өткізіп қойған жоқ. Светордан өткізген жоқ. 15 километр қарыған кемпірдің жүгін алып келіп базарға жеткізіп берді де, жана кемпір қарап тұрып айтты, балам деді, жақшынақай бала екенсің, сен жүк ташып істейді екенсің, бірақ азы сен ақыңды берейін десем, алып келген товарымды сата алекпін, мен жанымда тиын түпірім жоқ, бірақ мен саға ене қатар бір насаат айтайын, менің насаатымды ақы қатары қабыл ал деді. 6 жашында енесінен жетім қалған, ененің құрсағында атасы өлген тоғылық жетім пайғамбар қарап тұрып, ене, мен енелердің насаатына мұқтажмын, айтыңыз. Не дейсіз деді. Сіздің насаатыңызды қабыл алайын деді. Ал кемпір не деді білесіз бе? Кемпір қарап тұрып, балам деді, мен ұққаныма қарағанда Меккеде бір Мұхаммад деген жалғаншы шығып тұр деді. Ал ата менен баланы ажыратып жатып тұр. Ата бабадан келген динді жоққа шығарып жатып тұр. Тілі ұшындай балда екен. Үй бүлені ажыратып жатып тұр. Балам етият бол, ошо Мұхаммадқа жақындап, сен дағы ата бабаңнан келген диннен шығып кетпеген. Анын сөзін ұқпағын деді, азғырып қояды екен, сыйқырчы екен деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам көзінен жаш ағып тұрып қарап, я умма, о ене, ошол елдер айтқан Мұхаммад менмін деді. Анда жаңағы аял қарап тұрып, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мұхаммадан абдуху ва расулух. Егер адамдар айтқан, мана қарыларды сыйлаған, бір тиын сұрабастан, договор қылбастан қарының жүгіні көтеріп келген, бұл адеп ақлақты бала сен Мұхаммад болсаң, сенің динің чын хақ, мен бұл динді қабыл аламын деді. Не менен қабыл алды? Бұны адеп ақлақы. Жолда келе жатып иманға келіңіз, динді қабыл алыңыз, ла илаха иллаллах деңіз деген жоқ. Пайғамбар қарыған ененің жүгін апке берді. Пайғамбардың адеп ақлақын көріп тұрып не oldu? La ilahe illallah Muhammed. Rabbimiz kim? Пайғамбарымыз? Dinimiz? Қана hurmatlı Müslüman bir sen дағы bir babuşkanın жүгін көтеріп, подъездге алып барып берсең, этажына шығарып берсең, отырған жеріңде маршрутта же болбосам троллейбуста тұра қалып, бабушка садитесь деп отырсаң, сені қарап тұрып,
Adep ahlakыңнан al. Oh, musulman qanday ekan. Musulmanın adebini qara, ulu durmat qılat, kichigini izzat qılat dedi. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din adep ahlakına bugün muhtaçbız biz. Biz dinimizde Jaşo'da turmuşqa işke aşıralı hurmatlı musulman bir tuğanım. Din jönököy süylöy turgan masele emes. Din bul jaşo menen. Sizlerge bir misal vereyim. Sa'd ibn Muaz. Atı kim? Sa'd ibn Muaz 30 yaşında İslam'dı kabul algan. Kaç yaşında? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imandı İslam'da alıp kelgen kezde Sa'd ibn Muaz bolgonu kança yaşta eken? 30 yaşta eken. Sa'd ibn Muaz İslam'da musulman bolup bolgonu 7 yıl yaşadı. Kança yaşaptır? 37 yaşında Sa'd ibn Muaz kaza oladı. Ne oldu? Cebrail aleyhisselam geldi de ya Resulallah, o Allah'ın elçisi. Bugün ümmetinden kim öttü deydi. Kim? Senin ümmetinden bugün kim kaza oldu deydi. Ne dese? Allah'ın arşı tron titredi deydi. Kimge? Sa'd ibn Muaz'ın ölümüne arş titredi deydi. Ondan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Muaz'ın cenazasını okugandan keyin 70 bin kança? 70 bin perişte cenazaga düşüptür. 70 bin perişte cenazaga düşüp. Mayitni sahabalarda kötörsök deydi. Hiç deme yok da şunday jengil deydi. Anın cenazasını perişteler kötördü. Allah'ın arşı titredi. Bolgon İslam'da 7 yıl yaşadı. 30 yaşında İslam'dı kabul aldı. 37 yaşında kaza oldu. Men eğer Sa'd ibn Muaz tiri olsa barıp sorayın dedim. 7 yılda emne kıldınız? Sizdin ölümünüzge arış titrese, canazana 70 bin perişte düşse, emne amal kıldın da bilgim keletile. Hurmatlı musulman bir tuğan, senin 7 atan musulman. Sen törelgende musulman bolup töreldin. Kulağına azan aytıldı, takbir aytıldı. Sen nikeden musulman bolup törelgensin. Musulmanın perzentisin. Biroq yaşın bugün kançada? İslam için, iman için emne hizmet kıldık. Hurmatlı musulman, özüne bir soru berçi. Men 20 yıldan beri 48'ge kirgen sen imanға, İslamға ne payda keltirdin? Bolgonu 7 yıl yaşaptır İslam'da. Hurmatlı musulman bir tuğan, kelingizler özünüzge soru bereli. Men jaman açуу çındıkta aytıp жүрөm. Kimdin bul jaşoodogу maksatı? Mo aşkazandı kantıp razı kılam. Aşkazandı kantıp razı kılam dep aşkazanды oylop yaşasaң. Senin jaşoodogу gamın, kaygın bir gana kursak bolsa, Kuday Taala'nın aslındağı senin salmağın aşkazandan çıkkan nerseden ayırman yok. Bir kursaktın kulu bolboğun, kumardın kulu bolboğun, tıyın tıpırdın kulu bolboğun, tarazının kulu bolboğun, konteynerдің kulu bolboğun, dükkönün kulu bolboğun, atı göçkür araqtın kulu bolboğun, nasbaydın kulu bolboğun, sigarettin kulu bolboğun, narkotiktin kulu bolboğun, jaman saytlardın kulu bolboğun. Sahabalardan bir misal vereyim. Hazreti Umar, Ahnaf ibn Nukays degen jönököy bir kişi. Kim? Ahnaf ibn Nukays. Amiril Müminin imandıların jetekçisi Hazreti Umar. Hazreti Umar menen Madinanın sırtında toğu baratabız deydi. Bir koyçu, çaban. Koy kaytarıp жүрөт bir jigit. Hazreti Umar balаны sılayın dedi. Sınov için, egzamin için. Koylardın birösün ber soyup jeyli dedi. Ne dedi? Koydun birösün berçi soyup jeyli dedi. Koydu bağıp жүрген kul. Bul jönököy sağa okşap erkin emes. Birödün kolundağı kul, Rab. Kul jigit mınday dedi. Ya Amiril Müminin eken de bilbeyt. Hazreti Umar'dın padişah eken de bilbeyt. Koy menek emes, beri albaymın dedi. Birösün bere vermeysin mi? Sağa kişine tıyın bereli. Jeybiz sen de koşa jeysin. Pişiravız. Kocayınım gayim ne deyimin dedi.
Koydun eyesi hacayınga. Kocayınga sen karışkır jep ketti деп aytasın deydi. Ne dedi? Karışkır böğrü jeptir деп koyasın dedi. Koy kaytargan bir baydın kulu mınday dedi. Eğer hacayınga koydu karışkır böğrü jedi desem, Aynallah, Allah kayakta dedi. Allah'a ne deyimin dedi. Köngül bur. Aynallah, Allah kayda. Kocayınga hacayın kanday dermin. İş bergenge dermin. Firmanın jetekçisi kanday dermin. Bırak Allah, Allah'a ne deyimin. Hazreti Umar mınday karadı dağın. Bul kuldun koyçunun sözüne razı oldu. Keçinde Madinaga kelip palançı koy kaytarıp жүрген koy kaytargan kul kimnin kulu dedi. Palançı pustançı dep kojoyunun atını aytkan kezde Hazreti Umar keldi dağın. Kojoyunga tıyım berip kuldu satıp alıp kuldu boştonduğa çıkardı. Ne kıldı? Bugünden başlap sen kul elemezsin. Sen Kudayga kulsun. Bul kojoyunun kulu emezsin. İkincisi, kojoyundan bir kança koydu satıp alıp mana emi seniki olsun dedi. Sağa berdim dedi. Keyin Hazreti Umar uşul sözde aytты. Bir paygambarga salavat. Mınday dedi. Hazreti Umar, kalimatun, bir söz, Aynallah, Allah kayakta degen sözün seni bir gün kulduktan boştandığa çıkarıp mana kolu değiş nerse joktuktan bir kança koyga eye oldun. Allah'dan ümit kılam, uşul söz moyununu bugün kulduktan kutkardı, erteң dozoktan da seni kutkarsın dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bu jönökөй jomok angeme emes. Sen iştep jatkan jeringde tarazıdan aldayımın degende Aynallah, Allah kayda. Je keçinde kelip özüңdүн kvartirаңda oturup alıp tuur emes saytка kirip alıp aram nerселерди көрүп atkanda Allah kayda. Je çeke teriң menen tapkan akçaңды adalga emes aramga işletip maşinenge bir çoçun birөөdө adal bolбогон nersени salıp ketkeningde Allah kayda. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah'ın barlığına bilgine iman keltiremiz. Hak mı? La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Amentu billah. Allah'ın barlığına bilgine iman keltirem. Ve melaikatuh. Peygamber Allah Teala'nın periştelerine iman keltiremiz. Ve kutubi. Jönötken kitaplarına Kur'an, Tavrat, İncil, Zabur iman keltiremiz. Ve rusulih. Jönötken adam atadan berki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bardık peygamberliğe iman keltiremiz. Vel kaderi hayri ve şerri. Takdırdın jamandığına, jakşılığına. Vel ba'su ba'del maut. Ölümden keyin tirilüge iman keltiremiz. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, perişteler hak mı? Rakibun atid. Oң jakta, sol jakta soğuğunu жазған, günöөнü жазған perişteler hak mı? Biroq emne üçün kameradan korkabız da periştelerden korkpayбыз? Emne üçün kameraga түшүп kalbayın, YouTube'ga çıkıp kalbayın, internette şırdıң bolbayмын deysin? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, jönökөй bir fleşka. Benim özüm kötörüp жүрген telefonum 256 GB. Kança zapis kılat? Бұл bir bendenin, meni menen sağa okşagan bir mahluk, çiğketten jaralgan bendenin jazagan bir teknikası. Alem Allah Teala'nın perişteleri senin her bir tilinden çıkkandı. Közüň menen karagandı, koluň menen, butuň menen bardyk amalыңды жазып turadi. Raqibun atid. Allah Kur'an'da mınday deydi. Alam ya'lem bi anna Allah yara. Alam ya'lem bi anna Allah yara. Allah'ın körüp durgan al bilbeyip eken deydi. Kelinçeğinden uyalasın. Bilip kalbasın dep. Ayalından, je ustazından, je jetekçiden, je şeften korkosun. Biroq Allah'dançı. Allah'ın karap turuusu, Allah'ın közömöldөөsü senin bir jetekçinçe jok bu. Je sen korkup jatkan ayalınça jok bu. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, alam ya'lem bi anna Allah yara. Allah'ın körüp durganın alar bilbeyip eken deydi. Ne için bendeden korkabız? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, kelingizler bir peygamberga salavat.
Пайғамбардың bir чырайлы хадиси бар екен. Бұл хадиске өзімізді салыштырып көреліші. Пайғамбар айтады: "Индаллахи хазаинул хайр ва шар." Алланың жақшылық қазынасы бар екен. Несі? Ва хазаинул шар, жамандық қазынасы бар екен. Мафатиха аны жақшылықты ача тұрған, жамандықты құлтай тұрған инсандар екен. Туба, бақтылу болсын. Лиман жаалахуллаху мифтахан лил хайр. Кимді Аллах жақшылықтың ачқычы қылған болса. Бақтылу бол, урматты мұсылман бір туғаным. Мекендешім, жердешім, диндешім, бақтылу болғын. Бейішке кірген егер сен жақшылықтың ачқычы болсаң. Сен барған жерде жақшылық болса, біреуді жақшылыққа чақырсаң, жана Аллах сені жамандықтың құлпы қылған болса, жамандықты жашырсаң, жамандықты жапсаң, вайлун, дозаққа түссін, жашауында вай деп өтсін. Кімде кім жамандықтың ачқычы болып, жақшылықтың құлпы болса. Сен барған жерде фитна болса, сен барған жерде ушақ болса, сен барған жерде бөліп жармай болса, анда аға, емне болсын? Дозақы болсын дейді, урматты мұсылман бір туған. Ахаббун нас илаллах анфаухум линнас. Аллаға ең сүйікті инсан анфаухум линнас, адамдарға ең пайдалу. Ва ахаббул амал илаллах сурурун tudkhiluhu ala muslim. Аллаға ең сүйікті амал бір мұсылманға қуаныш тартылуы дейді. Біреуді қуантып қойын екен, Аллаға ең сүйікті амалдардан екен. Урматты мұсылман бір туғаным, келіңіздер, бір пайғамбарға салауат. Өте өсіп кеттіңіздер оқшайды. Аллахым барымызды дозоқтың ыстықтығынан, азабынан сақтасын. Бөтен елде жүреміз, бөтен жерде жүреміз. Сіздерге урматты мұсылман бір туған, ең мойнымыздағы болғандағы бір милдет, важип болған мәселеге тоқталмақшымын. Бөтен елде, бөтен жерде жүргенде урматты мұсылман бір туған, Аллах Таалаға құлшылық қылғаннан кейін, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға үммет болғаннан кейін, біздің дағы бір милдетіміз Аллах Құранда мындай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва қада раббука алла та'буду илля иях. Ва бил валидайни ихсана. Аллах өкім қылады. Аллах бұйрық қылады. Аллах емне өкім қылады? Ва қада раббука алла та'буду. Құдайдан башқаға құлшылық қылба. Тамекінің құлы болба. Арақтың, виноның, пивоның құлы болба. Таразының құлы болба. Құмарыңның құлы болба. Құдайға құлшылық қылғаннан кейін, ва бил валидайни ихсана, ата-енеңе жақсылық қылғын дейді. Ата-енеге қашан жақсылық қылабыз? Имма яблуғанна индакал кибар ахадухума ау килахума فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bir kelime keldirinizler, hayatın kotarmasını aytan. Ata-ene hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bugün kolunda küçü var, belinde küçü var. Men de 5 kız 2 oldun atasımın. Biroq bugün men baldarıma muhtaç emesmin. Men tapqanımdı, kelечегimdi şu baldar üçün hareket kılamın. Baldarım baqtılı bolsa, baldarım menden de biygirek bolsa, menden de жақсырақ yaşasa, menden de bilimdirek bolsa dep, silerdi de hurmatlı Müslüman bir tuğan, dünyada silerge en жақын dos, en seni köp sүйgön ata-eneң. Hiç sağa kızganbagan, sende bar bu, жоқ bu, biligin bar, akçaң bar, eşteňe karabastan, seni en katlı sүйgön ata-eneň. Ata-eneге қачан сәнің жақсылығына мұқтаж болады? Имма яблуғанна индакал кибар ахадухума ау килахума. Алардың екеусінің біреусі сенің үйіңде, сенің қолыңда қарып қалған кезде. Емне үшін екеусі же екеуінің біреуі? Кейде урматты Müslüman бір туған, мен оқып жатқандардың арасында бар, мен де сілердің қатарыңарда. Алардың екеусінің біреусі кетіп қалады екен. Мені де оқытқан, тарбия қылған, атам қаза болған, азыр апам қары, 87 жашында. Ата-ene тирүүлөргө Аллах uzun ömür bersin, өткөндөрдө өз рахматын алсын. Алар белинде, колунда күчү бар кезде бизге муктаж эмес эле. Бизди окутту, сени да окутту. Сага ар нерсесин арнады. Алар карыган кезде, качан? Карыган кезде.
Alar selerдің жақшы sözüne muhtaç bolup kalat eken. İmme yablugana indekal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ata-enene uff degen sözü de aytpa deydi. Sen jumuştasın. Telefon çalat. Altın balamdın, kızımdın bir ürünü okup koysam dep. Zayn etmin deysin be. Toktay tur deysin be. Ata-enеңдин ünüzünde sağa bağlıurak derse var mı? Bugün urmatlı Müslüman bir tuğan. Kebirleri kana 500.000 rubl versem, milyon rubl versem, atamdın bir sözünü uksam deydi. Enenin sözüne muhtaç var. Biroq alardın ata-enesi tileke karşı arada yok. Anan kebirlerizge telefon çalsa, anan özüm çalam deysin. Öçürüp koyasın. Bolganım ne? Bolganı bir teң düşün menen, dostlarың menen, dosungdan da bağlı urak mı? Senin kızыңdan da jogoru ata-eneң. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Alardın ekөөsün birөөsü qarıgan kezde, je ekөөtün indaka degeni senin karoğunda, senin kolunda, senin üyüngde bolganda fala taqul lahuma uffin. Ata-enene uff degen sözde aytpa. Ah, oh emes. Uff degen sözde aytpa. Ne üçün? Kede ata-enеңdin jatkan jerini tazalasaң da uff dep jiyirkenuge hukugun jok deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Uşul jerde kol kötörüp aytalabızbı? Kim ata-enesinin butun juğan? 1, 2, 3. Mingdegen jigitlerin arasında bolgonu bir 10'ga jakın adam ata-enesinin butun juuptur. Eger silerin orduңarda enelerimiz, atalarımız bolgondo baldarının najasatını kim juğan dese bari ek kolun kötöretiler. Bizdin butubuz demez. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Ata-enenen bağlı, Kuday Taalaga kulçuluk namazdan keyin, ibadattan keyin ata-enenge jakşılık kılgın. Alar ekөөнүн birөөsü qarıgan kezde emne indaka dey senikinde. Mana men çuvağa acı mene silerge keldik. Kelgendin ketkeni var. Peygamber aytadi: "Ve men yu'min billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfa." Kim Allah'ın barlığına, birliğine, kıyamet gününe işense konoğun, mimanın sıylasın deydi. Orta Azya halkı, Müslüman halkı biz konoktu sıylagandı bilemiz. Ata-enеңde bugün ata-ene katarı sıylay albasan, alardı sen konok, miman katarı sıylagın. Bugün konok var, erten ketip kalat. Bir gün kelet urmatlı Müslüman bir tuğan. Жылқы soyup uça tartayın desen tapпай kalasın. Koy soyup jambaş tartayın desen tapпай kalasın. Bugün tiriw kezinde sıylagın, urmattagın. Ata-eneden bağlı hiç kim yok. Waqfir lahuma janaha zulli minar rahma. Ata-enеңe rahmat kanatыңды töşe deydi. Eger kanatың bolsa, ata-enеңнің joluna töşegin kanatыңды. Andan keyin töşe öyle koydun bu. Wa qur rabbirhamhuma kema rabbayani sagira. Dayım, ey Rabbim, ey Allah'ım, meni kiçineke kezimde ata-enem kantıp suygan bolsa, kantıp erkeletken bolsa, kantıp merimdülük kılgan bolsa, Allah'ım, sen de menin ata-eneme merimdülük kılgın hep dua kılgın deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Günüge ata-enenge neçe jol dua kılasın? Sura berçi. Özüň sura ber. Günüge seni tarbiya kılgan, den soğluğunu bergen, ak sütün bergen eneň atana kança dua kılasın? Degele cumasına kança jol telefon çalasın? Kebirlerimiz aylap, jıldap bir ahvalın surap koybayбыз. Anın telefonuna bir cüzdük edinişse birdik salıp koy albayбыз. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Al ene sen toybostan al toyboyt ele. Sen uktabastan uktabayt ele. Özünün den soğluğu menen, bardığı menen seni çoğoyttu, alpeşte östürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din zamandaşını, peygamberdi körüp imanga kelgendi kim deyimiz? Sahaba. Peygamberdin zamanında yaşap, peygamberdi körgen kim eken? Körüvele koyuş emez. Peygamber alıp kelgen dindi kabul alsa sahaba oladı. Biroq peygamberdin zamanında yaşap, peygamberdin alıp kelgen dinini kabul almagan al sahaba bolboyt. Men aytayın degenden murda bir peygamberga salavat sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberdin zamandaşı. Kimnin zamandaşı eken? Peygamberdin zamanında yaşadı. İslam dinini kabul aldı. Ne oldu? Biroq bu sahaba bolgon jok. Bu sahaba bola almadı. Ne oluptur? Kantıp peygamberdin zamandaşı bolup peygamberdin dinin kabul alıp sahaba bolboy kaldı.
Sebep bul Yemende Murat degen jerde жашаган достору барып динди кабыл алды. Пайгамбардын жанында мусулман болду, сахаба болду. Бул каарыган энесин карап, энесинин кызматын кылып, пайгамбардын жанына бара алган жок. Уайс ал-Карни деген ким экен? Уайс ал-Карни. Уайс ал-Карни деген бул табиин, сахабаларды көргөндө табиин дейт. Бул сахаба болуусу мүмкүнчүлүгү бар эле. Достору менен барып пайгамбарды көрүп колунан карап, "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мухаммад расул" деп пайгамбардын колун кармап иманга келүүсү мүмкүн. Иманды кабыл алды, динди кабыл алды, пайгамбардын жанына бара алган жок. Себеп каарыган энесин карайт эле. Энесин карады. Бул Уайсыл Карнинин денеси ак менен ооруптур. Эмне менен ооруптур? Денеси ак түшүп кеткен экен. Кыргызча эмне дейт? Пес болуп кетиптир. Адамдар көргөндө жийиркене тургушунда ак оору менен ооруптур, дене агарып кеткен. Бирок бул жигит энесине кызмат кылуу үчүн, энесини көзүнүн карегидей карап кызмат кылган үчүн, пайгамбардын жанына таштап кетпеген үчүн Аллах Таала буга шифа берди. Не болду? Айыгып тап-таза болуп калды. Татынакай болду. Бирок денесинде 5 тыйынча орун калды. Аламат белги катары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өтөр кезинде Хазрет Умарды чакырды. "Я Умар." Кимге айтып атат? "Эй Умар, карын уруусудан, Йеменден, Мураттан денеси ак түшкөн, денесинде 1 тыйынча аламат белгиси калган Уайс деген жигит келет. Ошол келгенде, ey Умар, Уайстын бир дуасын алгын." Уайс алакан жайып жаратканга жалап, "Ey Аллахым, Умардын күнөөсүн кечир" деп сага бир дуа кылсын деди. Пайгамбар кимге айтып атат муну? Бейишке киресин деп кыяматта амалдарын китебин биринчи оң колдон алуучу Хазрети Умарга пайгамбар, "Ey Умар, Йеменден, карын жериден, Суммал Мурат, андан кийин Мураттан келген Уайстан бир дуасын ал" деди. Бул сахаба эмес. Бирок эненин кызматын кылган үчүн пайгамбарыбыз Хазрети Умарга айтып жатат, ошол келсе бир дуасын алгын деп. Хазрети Умар Абу Бакыр каза болду. Пайгамбар каза болгондон кийин Хазрети Умар өзү падыша болду. Жылдары хажылар келет. Йеменден келген араңарда Уайс барбы дейт. Мураттан келген Уайс барбы? Жок. 10 жылдан кийин ажыга келген адамдардын арасында баарын чакырып, чай берип, "Араңарда эч ким калган жокпу?" "Жок, төөлөрдү караган бирөө калды" дейт. Ким калыптыр? Төөлөр зууналарыбызды караган бирөө калды дейт. Чакыргыла дейт. Адамдар көзүнө илбеген жөнөкөй бир жупуну бала. Хазрет Умар чакырганда келсе, "Сен Уайссың боба? Карындансың боба? Кийин Мурат деген жерге бар. Мураттанмын. Сен карыган энең бар беле?" "О, энем бар эле." "Денең ак менен ооруган беле?" "О, ооруганмын." "Денеңде бир белги калдыбы?" "Калды" дейт. Хазрет Умар, Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар мага осият кылган, мага бир дуа кылчы дейт. Хазрет Умар кимден дуа сурап атат? Уайстан. "Аллахумма гфирли Умар." "Ey Аллахым, Умардын күнөөсүн кечиргин" деп истигфар сурасын деди. Хазрет Умар келген Уайстан мага бир дуа бергин деген кезде сахабалар, башкалар, "Бул мен дуа сураган жокмун. Чубак ажы жесилер сураган жоксуңар." Сахаба бейишке киресин деп сүйүнчүлөнгөн пайгамбардын экинчи халифасы кимден дуа алып атат? Пайгамбарды көргөн эмес. Замандаш болуп туруп сахабалык даражага жете алган эмес. Эненин кызматын кылды. Бүгүн кебиле энесин ыйлатып коюп, энесин бир айда бир сурабай коюп, байкуш көзүдөн жаш эмес, кан аккан энелерди кээде ыйлатып, ата эне ыйлап Сирияга кетип атат. Не бар сага аякта? Сенин ал-джаннату тахта aqdamul ummahat. Бейиш энелердин таманынын астында дейт. Бейиш энелердин таманынын астында. Ридаллах фи ридал валидейн. Аллахтын разылыгы ата эненин разылыгында. Йеменден дагы бир сахаба келди. "Я Расулуллах, уридул жихад маак." "О пайгамбар, сени менен жихадка чыккым келет" деди. Не деди? Пайгамбардын заманындагы чыныгы жихад, иман, ислам үчүн. Бул сахаба келип, "Я Расулуллах, мен сиз менен жихадка чыгам" деди. Сирияга барам деген жок. Иракка барам деген жок.
igilga koşulam degen yok. Ne dedi? Ha? Ya Rasulullah, siz menen bargım kelip atat dedi. Siz menen cihattın darajasına jetkim kelet dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ahayyun validak, ata-eneň tirikmi dedi. O ata-enem tirikmi. Peygamber aytdı, fa fihima fajahid, bar ata-eneňiň hyzmatyny kıl, oşa senin cihatyň bolat dedi. Birisi geldi, ya Rasulullah, siz menen imanга, islamga, cihatga çygam desem, ata-enem iýlap kaldı deydi. Emne kılıp kaldıdır? İýlap kaldı deydi. Peygamberimiz aytat, farji, qaytkın deydi. Kanday iýlatkan bolsaň, oşonday alарды küldürgün, kuwandyrgyn deydi. Hurmatly musulman bir tuğanım, biz ata-enemizni moýnubuzga köterip, ajyga alyp barıp, Baytullahny 7 jolo emes, 70 jolo aylansak da alaryň ak sütüni aktaý albaýbys. Kelgile, Peygamberge bir salavat. Hazreti Musa'nı bilesiňer ha? Musa Peygamber bilesiňer mi? Musa aleyhisselam bir gün müntipdir. Musa aleyhisselam duası. Musa aleyhisselam, ya Rab, ey Rabbim, uridu en ara rafiqi fil cennet. Beýişdegi dostumdu bilgim kelet. Beýişde maga kim şerik bolat? Peygamber beýişke kirýüse anyk ha? Birok beýişde meni menen kim bolat janymda dep Allah Taala'dan surasa, Allah Taala aytdy, ya Musa, ey Musa, beýişdegi senin şerigiň hazır janыңdan ötüp bargan jigit bolat deydi. Ne deydi? O jigitler esiňerde? Musa Peygamber ne dedi? Beýişdegi joldoşumdu bilgim kelet dedi. Allah Taala, ey Musa, beýişdegi senin şerigiň hazır janыңdan ötüp bargan jigit bolat dedi. Janydan bir jönököy jigit ötüp baratat. Hazreti Musa taň kaldı. Bul kanty ele meni darajama jetet. Men Allah menen tuura süýleşken peygamber bolsam, bul jigit kanty beýişde menim bolat eken dedi. Jigittin artyndan aňdyp geldi. Jigit ayıldyň çetindegi buzulayın degen alaçyk bolgon palatkaga okşagan üýge kirdi. Üýge kirip üýdün töründe oturgan karıgan bir enenin kolun juudu, betin juudu. Kolunda köterip gelgen tamagyn berdi. Butu kolunu ukaladı. Bir kançagaça erkelep bağırdaşıp süýleşip oturdu. Andan ki bir kança bunu sırtta Hazreti Musa karap durat, emne bolat eken dep. Bir kança wagtdan keyin jigit çykdy ele. Jigit çıgarma alda üýde oturgan, eski alaçykta oturgan ayal alakan jayıp bata kıldı. Çıkkanda Musa aleyhisselam aytdı. Bul kim dese, enem dedi. Eneme uşutup hizmat kılam, betin juwam, kolun juwam, tamagyn jedirem, sözün ugam, erkeletem, erkeleymin. Apaň saga eneň nimde dep dua kılat dedi. Enem bir kança jyldan beri duasyny özgörtken jok, bir ile sözde dua kılat. Enem uşuntu dua kılat. Allahümme ec'al ibni ma'a Musa ibn İmran fil cennet. Ey Allah'ım, benim balamdı beýişde İmran'ın balası Musa menen birge kılgın dep enem dua kılat dedi. Musa aleyhisselam abşir süýüçü ver. İmran'ın balası Musa peygamber menmin, beýişdegi menin şerigim sen ekensin dedi. Hurmatly musulman bir tugan. Ata-enenin duası seni peygamber menen, sahabalar menen birge kılat eken. Bir ustazdardın angemesige toktoluğa majbur boldum. Hurmatly musulman bir tugan. Sizlerge okşagan jönököy jigit. Üýlengönne 20 jyl bolupdyr. Kança jyl bolupdyr? Üýlengönüme 20 jyl deydi. 20 jyldykty belgileyin dedim deydi. Ömür joldaşym ayalyma bir sürpriz kılayın dedim deydi. Anı kuwantayın dedim deydi. Maksatım kimdi razı kılış? Ayalımdı razı kılıp bir sürpriz kılam dedim de 20 jyldyka kelip keçinde ayalıma söz başladım. Ömür joldaşym, baldarımdın apası, közümdün karegi süýgönüm, sen kaalagan restoranga, sen kaalagan kafede bugün keç seni bir konak kılayın dedim deydi. Dem alış günü. Kafeni sen tanda, restorandy sen tandagın, sen kaalagan restoranga alyp barıp men kafede dağı sağa sürprizim var dedi. 20 jyl hizmat kılganga bir derse bermek eken. Ayalım biraz maga karady da mınday dedi deydi. Baldarım atası 20 jyldyk ömürde bul kafege, restoranga men emes, menden seni köýrek süýgen, menden de seni artygyrak süýe turgan bir ayal var, oşonu çakırbaysınmı dedi deydi. Çöçüp ketdim deydi. Kaysa ayal jönde süýlep atasın? Menin süýgenim jalgyz ele sensin dedim deydi. Desem jok.
Dağı bir ayal var. Al ayal seni köyrek suyet. Oşo ayaldı çakırbaysın desem, men başka nerseni oylap atam deydi. Ne deysin? Kaysı ayal? Kimdi çakırım? Men bir gara seni suyem desem, yok. Seni köyrek suyet. Al ayaldı çakır. Aytpaysın düşündürüp desem deydi. Apaňdy bir restoranga çakırıp, kafege çakırıp, apaňdy bir sıylabaysınbı dedi deydi. Ayalımdın sözü yüregime kanjar urganday. Akırkı jol apam menen bir kafede oturganda unutup kalıptın. Bir çayda berbeppin. Atamdın ölgönüne 19 yıl boluptur deydi. Kança? 19 yıl boluptur atamdın ötkönüne deydi. Endi bir jolu kafege çakırıp bir sıylabappın. Bir bağırlaşbappın. Oturup alıp 1-2 saat süýleşbappın. Ayalımdan razı boldum da telefonumda alıp apama çaldım. Apa, dem alış günü men sizdi kalagan kafeňizge çakırsam, kalagan restoranga çakırsam kelesizbi? Men siz menen süýleşgim kelip jatat desem, apanın jüregi başka. Balam, ne oldu? Tınçlıkpı? Hop apam, tınç ele. Degelem ne oldu? Ayalyň menen uruşdun? Jok. Baldaryňa bir nerse boldu? Jok apa. Ana emne meni çakırıp otasın? Jok apa, siz menen bir oturgum geldi. Siz menen bağırlaşgam geldi, süýleşim geldi desem, aynan balam, sadaka boloyun, altıňa keteyin, ürgülüp keteyin. Sen çakırsaň jok deymenbi? Albette baramın. Birok maga çoň bir restoranda kerek emes. Öte koz bir kafede kerek emes. İlgeri bilesinbi? Ataň tiribkezinde ser kiçileke bala deksiler menen barıp oturgan ayıldın çetinde, şaardın çetinde bir jupunu eski bir kafe var eken. Oşol jerge barıp otursak, ötken yıllarda istesek, boptur apa dem alış günü kelem dedim deydi. Dem alış günü maşinemdi minip, özüm öskön, jalgız apam jaşap jatkan üýge kelsem, apam eçak ele deydi. 1-2 saat murda çıkkanby, köçede çıkıp alıp ayak baga basıp meni kütüp atıptır deydi. Sen ayalыңды kütösün, ayalyň seni kütpeydi andi. Apam sırtta kütüp jatıptır çydapsızlyk menen deydi. Kelip başyna eşigini açıp apamdy oturgutsam, apam şunday jakşynakay jasanyp kiyinip alypdyr, koozlanyp, köňül burup, bul kiyimdi kaydan al desem, atam 19 yıl murda öler kezinde apary alyp bergen köýnek deydi. Oşonan beri bir jakşyrak köýnekdi alyp beripmin men deydi. Atam ötör yıl alyp bergen jakşy köýnegini kiyip alypdyr. Başleme oturguzdum apam menen. Apam aytgan kafege jönödük deydi. Keldik. Kafede oturduk. Bağırlaşıp hizmetker kız tamaktardyň aty жазылган kagazçany alıp geldi baraktı. Lagmanı var, mantısı var, şaşlygy var, başkası var. Türdüğü tamaktardyň atyny okup apamın koluna da bergemin karasam, baykuş apam közü görmeydi, okuy almaydı. Kıynalıp jatıptır. Apama karap, apake, kel men sağa okup bereyin dedim deydi. Okuvanan tamaktardyň aty okup başladım deydi. Birinçige bular var eken, ekinçisige bular var eken, salatlar mınday var dep apama karasam, mötüröken közüne jaş agyp iýlep atat deydi. Iýlap mınday dedi, balam, esiňdebi? Sen kiçineke keziňde men alyp geletdim. Men saňa okatdan da beretlem, tamaktan da edilem. Bugün muna kara. Bugün sen maga okup kalıpsın. Sen maga tamaktardyň atyny aytyp kalıpsın. Bugün sen tandaýdy ekensiň da maga dedi deydi. Anan aytdım, ey apa. Bul akılsız. Karzdy töleýi turgan wagt geldi. Uşunça yıldan beri karzımdy tölemey jürüpdün. Apa men tandaýyn. Em baykuş apa tamaktandyk deydi. Çupunu tamak, köp nerseni deme kılbaydı. Tamak jedik, birge oturduk. 1 saat, 2 saat öttü, 3 saat öttü. Kuptan okuduk, şam okuduk. Bir kança apamın sözü tügübeydi deydi. Kiçineke kezimdi, marhum atam jönünde süýleşebiz. Inilerim jönünde, ejelerim jönünde. Apam baykuş menin baldarym jönünde. Bir topko çeyin anan kafe jabılar kezinde. Altın apamdy maşinege salıp kayra üýge alyp gelatsam, balam, koşnalarım meni kütüp atat. Dostlarım meni kütüp atat kurbularım. Sen telefon çalgandan beri her bir dostlarıma, koşnalarga aytıp çıktım, meni balam kafege çakırdı dep. Alar emne bolat eken, kafede emne jeyt eken, balası emne sürpriz kılat eken dep bary kütüp atat. Huda kalasa hazır barıp dostlarıma, koşnalarıma aytıp berem dedi deydi. Kelip maşineni düşürdüm. Eşikti açkanda maşineden düşüp apam maga karap,
çekemden öp, altınım balam. Bul keçe men üçün kanday baktılуу keçe bolganын bilgen joksun. Balam senden bir suranычım var dedi deydi. Jok debegin dedi deydi. Söz bersen aytayın dedi deydi. Apa söz berem. Ne deysin? Sizdin sözüңüzdü ek kılbayım. Ek kılbaysın mı? Ek kılbayım. Anda menin suranычım uşu kafege dağı bir jolu kelsek. Dağı ayta turgan sözler köp. İçimde köp nerseni ayta almadım balam. Dağı birge otursak dedi deydi. Senin didarına, senin sözüne, senin jarık manayına toygon jokmun dedi deydi. Apacan sen aytkan günü kelem desem, birok şartım var dedi deydi. Ne şart desem? Kelerki jolu kafege kelgen akçaсын men төлeyim dedi deydi. Kiyinkisi de men töleyin dedi deydi. Sen çocuğa bir de canın var, baldarın var. Kiyinki kafeni men töleyin, dağı bir keleyik dedi deydi. Makul dedim deydi. Apamdı taştep uyga kettim. Birok merimdi boriker, merimdülük simbolu bolgon, merimdülük belgisi bolgon. Bir kança ay жылдар beri meyesi de orup jatkan raktı balaga aytpaptır. Balam kıjalat bolbosun, balam sarsana bolbosun dep menin içindeki şişip jatkan ragını da aytpaptır. Cumalar kündür öttü deydi, kokus, soğuk kavar geldi. Apam kafege kaçan çakırat desem, al kavar emez, apamның kokustan kaza olğanını kavar buttum deydi. Apamның janazasını okuduk. Akırgı saparına uzattık. Bir gün apam menen oturgan kafeden bizge çakırуу geldi deydi. Uşu bizdin kafeye kelip, iki adam konok bolup ketseňiz, ömür joldoşuňuz menen dep deydi. Kafege ömür joldoşum menen keldim. Kelsek, apam ekөөz oturgan stoldu zakaz kılıp oşol jerge orundu koyuptur. Oturup tamaktar dayadagandan keyin tamaktangan otursak, oşol jerde kızmat kılgan kız bir konvert alıp kelip berdi deydi. Konvertти açıp okusam, balam altınım, canım, közümdün karegi, nurum. Men seni menen kayra kelipge közüm jetpedile. Silerge oruğumda aytpay jürdüm ele. Mına bugün ömür joldoşuň menen birge oturup jakşı es alıp ketkile. Seni süýgön, eç nersege karabastan, senin üçün canım bere turgan, sen üçün kurmandıkka dayar bolgon, seni süýgön apaң dep жазıp koyuptur deydi. Apam kafenin akçaсын da төлöp ketiptir deydi. Pensiyasın alganda kafege barıp tıyın tıpırın beri төлöp koygon eken deydi. Urmatly musulman bir tuğan. Özüň suraçı sen. Akırkı jolu. Apaң menen bağırlaşıp uşinti bir kafede oturdun mu? Çoçun, özüň adal bolbogon, nikengde emes, ayaldardı başkanı çakırgandı bilesin. Ak sütün bergen, alpeşte östürgön, kişinekey kezingde, seni mektepke jönötkөндө, joldan ötüp, körünbey kakça artыңdan karap turgan, kelgiçeň sarsana bolup kütkön, bugün de alısta jürgön kezingde, daimda sen üçün dua kılgan. Apaңды bir kafege çakırdın mı? Urmatly musulman bir tuğan. Bir gün kelet. Hazır meni okup jatkan kebirler var. Ana mümkün bolsa bugün. Apam menen barlaşıp bir kafede otursam deydi. Jok al. Al mümkünçülük ketti. Birok munun manisi apama jakşılık kıla albayım degen masele emes. Apabız atabız tirүүлүгүнөн ötkөндөн keyin bizge dagы muhtajırak bolot. Ötkөндө bayagындай sen salı bergen, jebil salgan koz üydө, Türkiýanyň je Bişkekte jasalgan bir divanda emes. 2 metr mürzödö karangı görde jatat. Karangı görde senin duaňa muhtaç. Senin bir hayır sadakaňa muhtaç. Senin kılgan bir jakşylygyňa muhtaç. Bir köçet oturguzup, soğuk apama tiysin deseň muhtaç. Atama tiysin deseň muhtaç. Bir joldoňdop koyup, bir jetim jesirge sadaka kılıp, jüregiňde Allah'ım apamdın mürzösün yurdu kılgın, atamdın jatkan jeri beştin bakçasından kılgın degen senin dualarına körök muhtaç bolot. Tirүүдөн keyin ötkөндө dagы muhtajırak bolot. Sizlerge okşogon bötön elde, bötön jerde biznes kılam, tıyın tabamın, akça tabamın, toy kılamın, maşina alamın, tam salamın dep jürgen bir jigit. Bir jerge barsak, ustazlardan birösü, ustaz bizdin ayıldın chetde birөө kaza oldu. Janazaga katışsak dep suranıp kaldı deydi ustaz. Ayılda kim kaza boluptur? Bargan ustazdı
айылдағы досы, біздің айылда бүгін жаназа бар, ұстаз, жаназаға қатыссақ деді дейді. Мақұл деп жаназа ең сауап іштерден. Пайғамбар айтады, кім бір жаназаға қатысса, бір қират сауап алады дейді. Қират деген бір Ухуд тоғыча. Жаназа оқылғаннан кейін мүрзөгече қоша барса, 2 Ухуд тоғыдай сауап алады дейді, қиратан. Ушындай сауаптан кетірбей мейлі барайын дедім дейді. Жаназа оқылды дейді. Жаназа оқылғаннан кейін қаза болған атаны мүрзеге алып бардық дейді. Алып барсақ бір жігіт белінде қолында күші бар, ботадай боздап илап жатты дейді. Жігіт ушындай илап атады. Бары келіп көңіл айтады. Мен айттым дейді, мау жігіт мұнша илады, кім десем дейді. Марқұм қаза болған ақсақалдың баласы деді дейді. Машалла, машалла, субханалла, шундай мейірімді тәрбие қылып тұр да баланы. Балаға шундай тәрбие берген тұрбайбы. Атасын шундай жақсы көреді екен, а? Үйі тоқтаған жоқ, жаназадан бері, мүрзеге келгеннен бері ботадай боздап илап жатады. Ушул заманда да атаны шундай сүйген балдар бар екен, деп içimde разы болсам дейді. Мені жаназаға алып барған, мындай деді, жоқ. Бұл көп сүйгендіктен, атасını көп жақсы көргеннен илаған жоқ. Бұл өкініш үйі дейді. Өкініп илап жатады. Неге өкінеді десем дейді. Бұл шетке кеткеніне 3 жыл болды дейді. Атасы бұға қат жаза беріп, телефонда чала беріп, балам, бір сенің көзіңді көріп қалсам, сені мен бір отырсам, балам келіп кеткін, балам сені сағындым, саға зар болдым деп ата қанша жазды. 3 жылда келген жоқ. Ақырғы 20 күн ооруханада жатты байқұш ата. Ооруханада жатқанда жан берер қиналып жатқан кезде да ешікті қарап, паланчы жаным кіріп қалау екен. Денемден жаным рухым көтерілік ташы, ошоның көзіне бір қарап қалау екенмін деп баласыны көргісі келіп. Ушыны бір көрсем, көзім артты қарабастан кететелем деп жан бергенге чейін баланы үміт қылып жатты. Ооруханада 20 күн жатты. Ошонда да келген жоқ. Мына бүгін жаназаға араң жетіп келді. Ошондықтан илап атат дедім дейді. Урматты мұсылман бір туған. Ата-енеден баалуураак нерсе барбы бұл заманда? Әлбетте, ата-енебиз мо бөтөн жерде жүрген кезде урматты унутуп койбогун. Турмуштун, бизнестин, жумуштун, окуунун бардыгы менен алек болуп, bir күн аттын кылып калбайлы. Ата-енебиз биздин бейишибиз. Bir сахаба атасы каза болгон кезде ботодой боздоп ыйлап жатса, достору келип көңүл айтат. Сабыр кыл дейт. Мынча ыйладың десе, мындай дейт. Мен атамдын каза болгонун эмес. Бүгүн мен ыйлаганым, менин үйүмдө бейишке ачылып турган эшик бүгүн жабылып калды дейт. Ата-энебиз эмне экен? Бейиштин эшиги ал. Bir күн жабылып калат. Урматтуу мусулман бир тууган. Керек болса пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде мындай дейді. Пайғамбарға чейинки болған замандан пайғамбар бір мисал береді. Бани Исраил қауымында Журайш деген ибадат қылған бенде бар екен. Кім? Журайш. Журайш дайым чиркеуден шықпаған, дайым Құдайға берілген, ибадатын еш бұзбаған кім екен? Журайш. Bir күн намазда тұрады. Құдайға құлшылық қылып. Кинода отырған жоқ, футбол көріп атқан жоқ, бокс көріп атқан жоқ, же тансабай клуб емес. Қайт екен? Намазда ибадат қылып тұрады Құдай менен. Бала апасы келіп, Журайжым, Журайж жаным дейді. Намазда тұрған бала, ибадатым бі же енем бі дейді. Намазым бі же енемнің чақырығы бі дейді. Өзігі мұндай фатва шығарады. Жоқ, мен Құдай менен байланышып отам. Енем тұратқа енем ана жооп берем дейді. Намазымды бұзбайын дейді. Ене байқұш, Журайж деп кетеді. Екінші жолы келеді. Баланы сағынған ене. Журайжжан, Алмазжан, Қаныбекжан. Атын атап. Ал көңіл бұрбайды. Намазым бі, же апам бі дейді. Жоқ, намазымды бұзбайын дейді. Üçüncü yol keledi, Jurayj. Namaz bı je, apam bı? Жоқ, namazımdı buzbayım deydi. Izalangan apa, жүзің bir jamandık körbösten kaza olup oğun deydi. Kudayım senin közünü
bir jamandыкты көрсөtpөстөн janыңды albaсын balam deydi. 3 keldim жооп бербедиң deydi. Kuday senin közüňe bir jamandыкты көрсөtsün deydi. Bir buzukunun kurdomatga kalmayınca ötpögün deydi. Enenin sözü uşul. Jurayj uşunda ibadatga beriletken. Vali, avliya. Oşol şaharda yaşagan, Jurayjdın ayılında yaşagan bir soyku buzuku var eken. Buzuku, butu ayağı suyuk. Adamlar Jurayj anday, Jurayj mınday dep jatkan kezde keletde, Jurayj ile desiňer. Jurayjdy men joldan çıgaram deydi. Jurayjyňar siler oynaganda emes deydi. Siler anın kim ekenini bilbeysiňer deydi. Al Kudayga uşunday berilgen bende, enenin çakırgına жооп бербей namazını buzbagan bende, sen anı buza albaysın deydi. Kelip Jurayjdy azgırat, buzuk ayal. Ayak ötöt azgırat, bayak ötöt, anı buza albaydı, joldan çıkara albaydı. İbadattan tosa albaydı. Biroq bir gün oşol soykunun boyuna bütüp kaladı. Kursağı çoňoýot. Kimden? Balany töreydi. Törögönden keyin bunu azgıra albagan soyku bul Jurayjdyn balası deydi. Kimden balası deydi? Padişa. Mümkün emes. Kanday mümkün emes? Mana törödüm deydi. Mana bala oşol balası deydi. Siler buga şunça berilesiňer. Bul awliya pawliya emes deydi. Bul şunday buzuk deydi. Mana men anany törödüm deydi. Enenin duası. Padişa ayıldın bari kelip Jurayjdyn ibadat kalasın, çirkösün talkılap jer menen jeksen kılat. Jurayjdy ap kelip aga bir şariat boyunca had urayın dep jatkan kezde kur domatga kaldı. Jurayj kelip bul bala senden eken deydi. Jok menden emes. Jurayj mınday karaytdagy Kudayga belgin awliya törelgen balaga karap turup, "Ey bala, senin atan kim?" deydi. Жаңы төрөлгөн наристе, "Менин атам уй баккан падачы" deydi. Jurayj emes deydi. Аны уккан el padişa keçiresin. Awliyasın. Senin ibadatkanаңды emi altından kümüşten salı bereldi. Jok, altın kümüş kerek emes deydi. Murdagıday ele salı bergile men ibadatımды buzbayın deydi. Kerek bolsa urmatly musulman bir tugan, Jurayjday Kudayga berilgen, жаңы төрөлgön naristeni süýletken Jurayjdagy enenin batasına muhtaç eken. Bul Jurayj, sen namazda emes, kede kino körüp atıp enenge жооп berbeysinmi? Je takside barar, ata enenin çakırıgıdan, ata enenin bir soru alsaňa işlerseňe muhtaç emes. Senin ünüňdi ukkusy kelet. Sen menen barlaşgysy kelet. Amandygyňdy bilgisi kelet. Anan urmatly musulman bir tuganım, moğonday jerde jürgende kelgile. Dünyada seni en köp süýgen bir ayal mınday deptir. Balam, dünyada seni 1000 adam süýse, anın en birinçisi menmin deydi. O balkonda oturgan ayallarına emes. Ömür joldaş ayal, keç kelgende emne ap geldin deydi. Ber deydi. Ene bereyin bir nese deydi. Ben sağlığım beret, ömürüm beret, duasım beret. Hurmatly musulman bir tugan. Dünyada senin 1000 adam süýse, anın en birincisi menmin deptir ene. Balam, jer betinde seni biligin, akçaňa, eşteňe karabastan jalgız japadan jalgız birөө süýse, alda menmin. Balam, eger jerde seni hiç kim süýbey kalsa, biligim men dünýede kaytkan bolam deptir. Owa süýgenler var. Kebirler tyýynyň üçin, biznesiň üçin, başkaň üçin, den soğluğun başka nersege süýet. Biroq ene eş nersege karabaydy. Hurmatly musulman bir toňa, alar sahaba bolgon, paýgambaryň zamandaşı bolgon deseňer, Kırgızstanda bolgon bir okuyan aytyp bereyin. Allah'ın bergen nimatlary öte köp. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Elle Allah'ın bergen nimatların, Allah tartulagan beleklerdi sanasaňar, sanına jetpeysiňer. Jetesin be. Bir közüň kança turat? Kebirlerde işim bolboy, jolum jürüşpey, tyýynym jok, biznes bolboy jatat. Kembagalmyn. Bir közüňdi kança minge beresin? $1.000.000 beresin be.
Айлана чөйрөгө карагын. 1 минут көзүңөрдү жумуп мени кылачы кандай болуп кетесиң, дүйнөң караңгы болуп. 1 минут. Кулагың 5-6 минут бекитчи. Мен сүйлөсөм эмнени айтып атат экен деп канча дыхат болосуң. Bir жаш баланы көрдüm. 10-12 жаштарда. 5 вак намазга келем дейт. İşaret men көрсөтөт. 10 жыл болду дейт, мечитке каттаймын дейт. Имамдын артында дайым 1-ши сафта намаз окуйм дейт. Күнгө келгенде дейт, менин 1-ши үмүтүм дейт, имамдын Elhamdülillahi Rabbil Alamin деген угуп каламбы дейм дейт. Бирок жок дейт. Үмүтүм имамдын Kur'an okuганын уганбы дейт. Sen Kur'an эмес, жет атам түшүнгө музыка менен алексиң. Кулагыңа сайып алып. Көз ниматы. Бөйрөк. Болгону 50 граммга жеткен жетпеген бөйрөк, билесиңерби? Bir böyrek urmatlı Müslüman bir tuğan. Men 2000 жылы келсем Кыргызстанда bir 8 adam oğruydu eкен. Böyrek atkaz kılgan bolğanı 8 kişi var eкен. Men aytayın degen urmatlı bir kelime keltireli. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah ala ni'metul basar. Kudayım körgön nimetıga şükür. Uğuzgan nimetine şükür. Men aytayın degen mesele böyrek kança gram? 150 gram. Kança gram? Bir sutkada 8000 litr kan tazalaydı. Denedeki kan 30 yol aylanıp çıkadı. Bu filtr. Maşinengde aydasan 6 ayda воздушный filtrdi, maslenli filtrdi almaştırasın, turabı? Böyröğünde almaştırdın mı? 2000 жылы келсем Kırgızstanda 8 adam böyröğümen oruydu eken. Египетте жүргөндө биздин bir жакын туугандарыбыз ооруп калды. Бөйрөктү алмаштыралы деп операция кылабыз десек, операциясы $30,000 экен. Канча экен? $30,000. Bir jumada 3 жолу гемодиализдейт. Жасалма бөйрөккө барып жатат. Жасалма бөйрөккө барып жатканда bir jumada 3 жолу барат. Канча жолу барат экен? 5 saat жатат. Апараттын чоңдугу ушу мен сүйлөп жаткан эмедей. 5 saat жатканда ушунча саараны тазалап чыгат, канды тазалайт. 5 saattын ичинде мээсиге, көзүгө, ден соолукка кетип кала турган захар, najasat, жанагы денеден ажырай турган заарды чыгарат да, "Ох, Кудайыма шүгүр" деп анан үйгө келет. Bir ай барганда кээде бул аппарат кандыдап кой, кан азайып кетет. Балдар кан берет. Урматтуу мусулман, бүгүн Кыргызстанда 1000ге жакын адам бөйрөгө отказ берген. Канча? 1000ден көп. Алардын болгону bir 600'ünü мамлекет каржылайт. Мамлекеттин эсебинен барып жасалма бөйрөккө жатат. Көңүл бур. Bir жолу жасалма бөйрөккө жатыш үчүн 5200 сом эң арзаны. Канча экен? То есть bir жолу туалетке барганың канча экен? 5200 сом. Sen күнүгө 4 жолу барасың. 5 жолу барасың. Бирок туалетке киргенде Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Allah'ım cindin ırgaçısından, cindin erkeğinden beni saktagın деп tuvaletke kirбейсиң. Tuvalette çıkkanda elhamdulillahillazi azhabal azab anni. Kudayıma şükür, maga ıza bere turgan, den soğluğuma ziyan bolgan nerseni çıkar bergen kudretli Allah'a şükür деп aytkanını bilбейсиң. Bir жол tuvaletke барган kança төлөйт? Bir jumada kança bolot? 15.000 сом болот. Bir ayda kança bolot? Bir ayda 4-15 60.000 сом bir gana darat sındırganın üçün төлөйт экенсиң. Бирок урматтуу мусулман bir туган, 600 адамды өкмөт төлөсө 600'ü har kimden суранып тыйын тыпырмай. Эгер жумасына 3 жолу барып жасалма искусственный бөйрөккө жатпаса, ал өлүп калат ал. Себеп жанагы заар мээге кетип калат. Көздөрү шишип кетет, кандары аралашып кетет, ал адамды өлүмдөн башка күтпөйт. Бирок урматтуу мусулман, sen эң бактылуу адамсың, эң бай адамсың. Кимиң бөйрөгүңдү $100,000 бересиң? Bir tuğanına da berбейсиң айтып коёюн.
Бере албайсың. Бирок эне берет экен муну. Садака питир жыйнап келди. Мечиттерден жардам сурады. Мен өзүм донормун. Балама бөйрөгүмдү берем деген эненин окуясы. Түркияда 30 000 долларга операция кылды дейт. Операциясы кана? Мен бөйрөгүмдү бердим дейт. Бөйрөктү бергенден кийин менин эң бактылуу күнүм дейт эне. Бактылуу күнүм диплом алган күнүм болгон жок. 10 классы бүткөн күнүм болгон жок. Турмушка чыккан күнүм болгон жок. Бала тууп баламдын жүзүн караган күнүм бактылуу күнүм эмес. Бактылуу күнүм кайсы деп билесизби? Алай эмне дейт. Балам операция болгондон кийин дейт. Менин бир бөйрөгүмдү койгондон кийин балам качан өзү дааратканага кирет экен деп күттүм чыдамсыздык менен дейт. Чыдамсыздык менен күтөм дейт. Балам дейт, суу берем, чай берем, суюктук берем. Bir күн өткөндөн операциядан кийин апа туалетке кирип чыгайын дейт. Балам дейт дааратканага кирди. Даараткананын эшине келип кулак салам дейт. Чурулдатып өзү daara сындырап экен деп дейт. Bir канча минут өткөндөн кийин daara сындырган үн чыкты дейт. Жүгүрүп келип сажда кылып субхана роббил ала, Кудайым сага шүгүр. Алхамдулилла, балам өзү daara сындырып алат деп сүйүндүм дейт. Дааратканадан чыккандан кийин экинчи жолда чай берем, суюк. Экинчи жолу кирсе дагы шуну уккум келет дейт. Эне бул, эненин жүрөгү. Баланын өзүнүн daara сындырганга шундай сүйүнөм дейт. Bir күн bir жигит айтат, "Бая досубуз ооруйт" дейт, "Бирге алып барабыз" дейт больницага. Мындай кетип атсак дейт, ооруган бала токтоп калды дейт. Бас деп баксам баспайт дейт. Мындай карасам, бөйрөгү иштебеген бала ботодой боздоп ыйлап атат дейт. Чоң жигит. 30га кирип калган бала. Анан досу таң калдым дейт. "Не ыйлайсың" дедим дейт. "Не болду досум?" "Не болгон билгиңер келеби?" Пайгамбарга бир салават. "Не ыйлайсың досум" десем дейт. "О, тигини карады" dedi дейт. Жолдун бир четинде, алыс жерде бир таксист унасын токтотуп коюп, daara сындырып атыптыр дейт. Биз көчөдө көрсөк уяты жок дейбиз, а? Маданиятсыз дейбиз. Алысыраак барбайбы дейбиз. Жара чыккыр дейсиң, туурабы? Бул бала ыйлап туруп айтат дейт. "Мен ушундай кыла албаймын" деп ыйлап атат дейт. "Мен ушунду daara сындыра албаймын" деп ыйлап атат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах берген ден соолук жаштарга каарыган атанын күндөлүгү. Дневник жазасыңарбы? Каарыган атанын күндөлүгүнөн бир окуя. Каарыган атанын күндөлүгүнүн эң акыркы парагында шул жазылып туруптур. Каарыган чал. Бет эң жаш улайган ким? Каарыган бул 70-тен өтүп калган чалдын күндөлүгү. Ошол чалдарда bir күн сагошон кычыраган жигит эле, белинде колунда күчү бар эди. Ден соолугу чың эди. Каарыган чалдын күндөлүгүндөгү жазуу ушул экен. Окусам дейт, "Таманнайту". Таманнайту деген мечтат еттим дегени. Кыргызча эмне болот? Кыялдандым. Чалдын кыялдануусу. Эмне менен мечтат этиптир? Мен дейт мечтат еттим дейт, 11 классты бүтсөм деп. Кудайыма шүгүр, жаштын Кудай тилегин берет экен. Орто мектепти бүттүм дейт. Анан кыялдандым дейт. Шаарга барып дейт, бирде вуз, жогорку окуу жайда окусам деп. Жогорку окуу жайда окудум, бүттүм дейт. Андан кийин кыялдандым дейт. Фигурасы келишкен, мени түшүнгөн бир жарга жетсем, үйлөнсөм деп дейт. Кудайым менин тилегин берип, мени түшүнгөн жакшынакай бир аялга үйлөндүм дейт. Үйлөнгөндөн кийин мечтат еттим дейт. Балалуу болсом, кыздуу болсом деп, Аллах бала берди, кыз берди. Мечтат еттим бир батирге жетсем квартирага деп, квартирага жеттим дейт. Балдар чоңойгон сайын квартирага батпай калдык дейт. Анан мечтат еттим, Кудайым мага бир жакшы там берсе, гаражым болсо, машинам болсо деп ага да жеттим дейт. Кийин мечтат еттим дейт. Бала үйлөсөм, келин алсам, кыз узатсам, күйөө бала болсом деп. Кудай Таала ага да жеткиз дейт. Кийин мечтат еттим. Бу үмүттү көбөйт экен да. Небере той кылсам дейт, небере той кылдым дейт. Анан bir күн отуруп алып дейт, Раббым Аллах. Раббыбыз ким? Раббым Аллах. Диним пайгамбарыбыз. Эми дейт мечтат еттим дейт. Эми Раббым Аллах, пайгамбар Мухаммад, диним ислам, китебим Куран болгондон кийин шу Курандан кичине мен да жаттасам дедим дейт. Не кылсам? Куран окуганды үйрөнсөм, Курандан бир аз жаттасам дедим дагы Куранды колума алып, Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан. Окуймун. Мурдагыдай эститим жок дейт. Жаттай албайм дейт.
Tilim kelişmeydi deydi. Til katıp kaptır deydi. Hareket kılam. Kökmeye olup kaptım deydi. Pamit yok deydi. Kur'an'ım bolğan kitapta okuy albaymın deydi. Anam işlet ettim deydi. Kur'an okunga jarabay kalıppın. Emi mürzem jarık bolsun. Ahiretim üçün tünde turup tahajjud okuyun dep, tünde niyet kılıp dairat alıp namazga tursam, denemdi butlarım kötörбейт deydi. Rükü kıl albayım, belim ağrıydı deydi, sakarım var, davleniyam var, başkam var deydi. Namazgayam jarabay kalıppın. Emi meştat ettim deydi dağı. Emi namazga jarabasam, түнкү namazı eme kıla albasam, Paygambarın sünneti düşömbe payşembe oroza karmasam dep niyet kıldım deydi. Oğuzumdu cevap deydi, oroza karmayın desem, davleniya var deydi, sakar var, başka var, orozagayam jarabay kaptım deydi. Oşonda deydi, Paygambardın bul hadisi жүрөгүмө канжар сайылгандай сайылды deydi. Bul hadisти угуу үчүн bir kelime keltirебиz. Janagындай çal bol elegиңде bul hadisти tereң düşün. İgtanim hamsan qabla hamsin. 5 nerse başına kelbesden murda 5 nerseni bağlay bil. Birincisi, hayataka qabla mautik. Jaşooңду ölüm kelbesden murda bağlay bil. Ajeke, men jaşmın, ölüm alı kelbeyt debegin. Mürzöge bargın, mürzöde bu kabristan mürze çaldarga, kampirlerge degen жазуу жок. Çaldar karıgan karyalar üçün degen жазуу жок. Al jerde nariste de var, jaş da var, bayla var, bardığı var. Jaşooңду ölüm kelbesden murda bağlay bil. Ölüm aytıp kelbeyt. Ekincisi, şebabeke qabla haramik. Jaştığыңды karıbastan murda bağlay bilgin. Bir gün jana çalıga okşop, sen de beliңden, kolуңdan küçün ketet, pamitin ketet, başkaňa eç nersege jarabay kalasın. Üçüncüsü, faragaka qabla şuğlik. Boş vaktыңды başına tüyüşük kelbesden murda bağlay bil. Bugün urmatlı musulman bir tuğan. Allah silerдің közüňörçe 50 rubildi bir yaka taşsam, 100 rubildi bir yaka taşsam, karap tur aytasыңar, damlan kırışası ketip tur deysiňer. Turabı, akçany arap tüşkel taşlay berseň. Jaşoodogu senin en çoň aborot kıla turgan kapitalyň, senin en çoň baylygyň al senin wagtyň. Wagtyňa köňül bur. Bugünüň erteň bolat. Erteňiň hiç kaçan bugün bolboýt. Bul maselede hiç bir akıldyň meni talaşa albayt. Wagtyň ömür ketip atat. Günüge gün çıkan kezde mınday kayrılıp ötken. Ya İbn Adam, o adam balası, ana halkun jadid. Senin ömürüňden men bir jaňy күnmün. Wa ala amalika şahid. Senin kılgan amalıňa güwömün. Faqtanim minni, menden paydalanyp kalgın. Fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah. Kıyamatgaça men kayra kelbeymin deydi. Günüge gün çıka, bugün воскресенье oldu, panedelik oldu mes. Gün çıkkan saýyn, adam balası, senin ömürüňden bir jaňy gün, senin jasagan işiňe güwe, al başka kelbeyt, paydalanyp kal. Paýgambar aytat, kimdin bugünkü günü menen keçegi günü okşoş bolsa, keçe bir süre biletidin, keçe bir söz jattadın ele, bugün de şol baydan kalsaň, aldıga umtulup jaňy bir ilim albasaň, jaňy kadam koybosaň, jaşoodan sen utkuzdun. Kimdin bugünkü günü keçegi günden naçar bolsa, artka ketken bolsa, aga nalat bolsun deydi. Urmatly musulman bir tugan, jer şary öz ogunda aylanyp turat, turabı? Toktop kalsam ne bolat? Kıyamat bolat. Eger jaşoo öz ogu menen aylanyp atsa, aldıga jylyp atsa, sen emne bir jerde tura beresin? Nege umtulbaysın? İlimde, bilimde, başka emede. Urmatly musulman bir tugan, jaşooňdy ölümden murda bağlay bil, jaşlygыңdy karыбastan murda bağlay bil, wagtyňdy başına tüyüşük balay kelbesden murda bağlay bilgin. Wasihataka qabla sakamik, den soğuluğundu oğrubastan murda bağlay bilgin. Wa ghinaka qabla faqrik, kolunda bugün barby? Erteň muhtaç bolup kambagal bolbostan murda bağlay bil kolunda tıyın tıpırыңdy. Urmatly musulman bir tugan, negizgi masele jaşlyk plus boşluk barabar günöөнүн başlalışı. Formula esiňerde kalsın neken? Jaşlyk plus boşluk barabar boş bolbogun. Jok degende bar sport menen alek bolgun. Kitap okugun, biröge jardam bergin, ata-eneň menen süýleşgün.
Bir dagı iş kılgın. Anam boş oturup alsang ne kılasın? Boşluk bolu günönün başlalışı. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Biz Müslüman bolgondan kelge dinimizdi үйrөнölü. Dindi negizgi bulaklardan. Tuş kegen okat jey beresin mi? Ha? Ayınıp kalgan başka bolgon. Kiygen kiyimingdi tandaysın ha? Kitayız kiygen albayım deysin. Turabı? Oşonda ele dindi malumatты ar жерден ala berбегиле. Bul Allah Taala'nın bergen dininde senin şayxın, ustazın şayx internet bolbosun. Algan malumatты bulakların tandagıla. Diningerde beken bolgula. İmanda, İslamda beken bololu. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, sözümde ayaktayım, adamlar kedi kıymılda bemep kalgan, tajat verdim okşaydı. Tajattın mı? Kelgile menin ayta turgan dagı negizgi maselem. Kırgızdın bir makalı var. Su içken жериңe tükürbe deydi. Ne deydi? Tuzungdu içeyin tuz başlığına dara sındırayın bolboş gerek. Moğo siler Rusya degen bir çoğun mamlekette yaşap atasыңар. Uşul jerde bala çaka bagıp atasыңар, emgek kılıp atasыңар. Rusya'da жүрgönden keyin Rusya'nın zakonun sıylaş gerek. Ürp adatını sıylaş gerek. Tuzunu içip tuz başlığına dara sındırbaş gerek. Bulardın madaniyatına köngül buruş gerek. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, ar birimiz imanға, İslamға davatçı bolalıq degen mesele Cuma күндөрү kelgende kışında kelip kardondu koyup namaz oşol jerde taştap ketpegin. Peygamber aytты, dindin en tömönü taşlandığın öz yerine taştaş. Senin жүрüşüңdө, unada жүрөsүnbү, троллейбустабы, tramvaydabı, başkadabı senden adamlar үлgü alsın. Senin musulmançılığından adamlar bir payda görsün. Hurmatlı Müslüman, negizgi mesele. Orta Aziyadan kelgen Özbek'i da, Kırgız'ı da, Tacik'i da başka. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Biz Kırgızstan degen atıldıktan burada, je Tacikistan'dık, Özbekistan'dık degenden burada en ulu bizdin Müslüman degen atımız var. Ne biz? Sizlerde o çorny Kırgızstan istebeydi. Ot Müslümanlık kakii deydi. Sen dinge til tiygizbe. Dinine adamlardı dinden jiyirketpe. Her birin kağlasan, kağlavasan sen jürüş duruşunda, tazalığında, koşuna menen bolgan mamilengde, etajda astında yaşagan adamga kiringde ağızlasın. Sen İslamga ügüt nasihat kılıuçusun. Musulmançılıkta hurmatlı Müslüman bir tuğan, kelgile biz jakşı үлgü bololu. Hiç kaçan dinimizge til tiygizbeyli. İmanda, İslamda beken bololu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Жоқ degende biröge payda bere albasan, жоқ degende ziyanın jetpesin. Kegile uşunda ынтымак менен жашайсың inşallah. Бирок hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Kırgızstan degen jelekti jelbiretebиz. Kırgızstanın pasportunu kötörüp жүрөбүz. Bir karın maydı, bir kumalak ne kılat? Çiritet. Bizdin kavırgabız kayışpayбы? Kede jaman kavar uksan deysin. Dagı bizdin mekendeş eken, biz taraftan eken dep jer karaysın. Андай болбошубуз керек hurmatlı Müslüman. Oşol эле кезде Kırgızstandık jigit metroda birödü kutkarıptır. Sıymıktanabız. Mana çuvaga je көз өткөндө kelip, kel jigit dep ortaga alıp сүрөткө түшүп атабыз. Бул биздин сыймыгыбыз. Ленинградта бирөөсү палан шаарда bir pensionерди куткарып калыптыр. Машалла. Сүйнөбүзбү, кубанабызбы? Гордиться этесиң да турабы? Сыймыктанып кетесиң. Ошол эле кезде кээде bir кумалак, bir карын майды эмне кылып атат? Келип өзүңөргө зыян болуп атат да. Кээде эме болуп каласың. Ошондон урматтуу мусулман bir туган, пайгамбардын ушул хадисиге амал кылабыз. Биздин бүгүнкү ураныбыз. Мен Ленинградка келгендеги тапшырмам силерге bir тапшырма менен аткарасыңарбы? Анда bir kelime keltireli. Menin tapşırmam, uranım uşul bolsun. Uranım aslih nefsek vad'u gayrak. Birinci özüңdө oňdo, aran başkalardı çakır. Özüň oňol. Özüň oňolup turup, sen oňolgon jolga başkany çakır. Negizgi tapşırma uşul hadis. Men ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi
Wa illam yastatif fa bilisani fa illam yastatif fa biqalbi wa zalika ad'aful iman. Man minkum. Arapça mı? Man minkum. Kimde kim silerin arаңарда? Silerin arada kimde kim? Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam degen ey musulmandar. Silerin arada kiminger tuğra emes işti körse? Tuğra emes işti gördün. Tuğra emes bulaktan malumat alıp atat. Tuğra emes yolga жүрүп atat. Tuğra emes iş kılıp atat. Fal yugayru biyedih, barıp kolu menen toktatsın. Ne kılabız? Ne kılsın deydi? Bul Çuvak Hacı toktatsın, Abdüşükür toktatsın, Ravil Hazret toktatsın degen yok. Silerin arаңарда kiminger tuğra emes işti körsöңөр kolуңар menen toktatkıla. Kolуңар menen toktat albasaңар tiliңер menen aytkıla, ey mekendeş, жердешим, bizdi uyat kılbagın, jaman jolda жүрбөгүn. Kolуң menen de ayta albasaң, tiling menen, toluң menen tosa alбадың, tiling menen ayta alбадың, жүрөгүңдө jaman kör. Жүрөгүңдө müntesip. Bir Peygamber'e salavat. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. O kelime keltirgen jigitler. Allah'ın barlığına bilinge iman keltirgen benim mekendeşlerim. Sizlerin arаңарда kiminger bir tuğra emes işti körse kolu menen toktatсын. Kolu menen toktatılbasa tili menen barıp aytsın. Ey dostum, ey musulman bir tuğanım, bul işin bolboyt, jarabayt. Tuğra jolga tuş. Tiling menen de ayta albasaң, жүрөгүңдө кайгырып келип, "Oh, keçe menin zimlagim Kırgızstan'ın mekendeşim, dindeşim ayta albadım, tosa albadım. Allah'ım şuga tuğra bağıt bergin, tuğra jolda жүрсүн деп dua kılıp kaygırsan, şunu ayta albadım, toktata albadım, araktan başkadan kaygırsan, küçsüz de olsa imanın бар ekeninde dalil. Anan keyin orça maya hata skraya dep koysaң, tamen dapatalka desең, anda senin küçsüz de imanın жоқ ekeninde. Men özüm tuğra jolda жүrsем boldu, al nese bolsun desең, anda sende küçsüz de imanın bolboy kalat eken. Kelingizler hurmatly musulman bir tuğan dua kılabız. Amin. Nas'aluka ya Rabbi la tad'alna fi hadzal yawmil azim zamban illa ghafart. Jaratkan Allah'ım özüңden jalbarıp suranan uşul ıyık jerde, ıyık günde imandı bir tuğandarımdın arasında özüңden jalbarıp suranan bir de günah kaldırbasan bardı günahlarımızı keçirgin. Ve la karban ve la hamman illa farraj. Allah'ım bir de kaygı kapa kaldırbasan kaygılarımızı joyup jok kılgın. Ve la ayban illa satart. Ayıplarımızı jaşırgın jana oңдогун. Ve la maridan illa şafait. Allah'ım biz dua kılgan bizin aramızda bir de oğru bende kaldırbasan oğrularga şifa bergin. Ve la dallan ve la asiyan illa hadayt. Allah'ım bir de günökör adaşkan bende kaldırbasan günökör adaşkan bendelerge tuğra bağıt hidayet bergin. Ve la meyyiten illa rahim. Bir de iman menen ötüp ketken mayitlerdi kaldırbasan alardın katarında keçe kırsı takaza olgan Kırgızstandыk mekendeşlerimizdi uşul jerde imanга islamga kızmat kılıp ötüp ketkenlerdi öz rahmatın algın. Allahümme akrimne ve la tuhinna. Allah'ım bizde sıylı kılgın korkulbagın. Allahümme zidne ve la tankusna. Allah'ım biz imandılarının sanın köveytkün kemeytbegin. Allahümme agfirlena ma madha ve aslahana ma vaqiya. Allah'ım ötken günölerimizi keçirgin kelecek günöden bizdi saktagın. Allahümme agfir lil mu'minine vel mu'minat. Allah'ım imandı erkeklerden, imandı ayaldardın. Vel muslimine vel muslimat, musulman erkeklerden, musulman ayaldardın günösü geçirin. Allahümme ahina ala sünneti nabiyine. Jaşoda paygambar körsetken jol menen jaşo nasip etkin. Ve amitna ala millati habibine. Ötkönde iman menen paygambarga ümmet bolup ötüp nasip etkin. Ve adkhilnal cennete bi şefaati habibine. Beyişke paygambarın şefaati menen barыбызды kirүүdü nasip etkin ya rabbal alamin. Allah'ım bul bendelerdi uğuçu bendelerden kılıp uqqan ayat hadiske amal kılın nasip etkin. İmanda İslamda bekem kılgın. Bul mekendeşlerinde cemaatı asmandan жерден kelgen apatlardan, jaman kırsıklardan, jaman pikirlerden, jaman bağıtlardan Allah'ım özüң saktagın ya rabbal alamin. Allah'ım ak jolda körsetip ak jolda жүрүү nasip etkin. Aram körsetip aramdan alыс kılgın ya rabbal alamin. Allah'ım adalыңdan rızkı berip bergen rızkыңды özüң razı bolgon jolga işletip nasip etkin. Alыskı jerde bizge bata kılıp жүрген ata-enelerize uzun ömür bergin, iman bergin. Ötüp ketkenlerden öz rahmatın algın ya rabbal alamin. Allah'ım bizdin çoğuluşubuzga sebep bolgon, bizge uşunday mümkünçülük berip жатқан Mufti Hazrettin naiptarına üy bilösün Allah'ım bekem iman eki düne bakta alay bergin. Alardın katarında bizdin kelişibizge sebep bolgon, bul jerde bizdin konsulduktağı jigitlerge, oşonda ele Sanjar degen inilerimizge negizgi sebepçi bolgondordan. Andan keyin men atın atabagan, Sanjardın janında belek bolgon, beline bel bolup, küç bolgon, eri şarkak bolup jardan bergen musulman bir tuğandarının kılgan hayır ihsandарын kabul kılgın ya rabbal alamin. Allah'ım maga belgisiz özüňe belgili bolgon bul cemaatın жүрөгүндө kандай tilek maksatlar olsa kabul kılgın. Ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin.